Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti. Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi metro 60 como soy. Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90. Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así. Amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí. Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto. Amo mi atributo y amo mis efectos. Así nací, no voy a cambiar. Soy espontánea, 100% original. Hablo firme y claro, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios. Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente. Soy el pasado, el futuro, el presente. Soy una mujer vigente. Sin ataduras, mírame a los ojos, esa es mi postura. Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo, amo como soy y está perfecto. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así. Amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí. Bonochi, bonochi, bonochi. Welcome, welcome. Bombini na outra edição de Conversando com Tanchi. Conversando com Tanchi, caminda com nós papia, riba tema na kuta. Atual sa kabusang, isa kami mes tambe, e nós temos um diálogo com outro. En dat ik bedoel, en dat in intention pa ata inrichtingsverkeer, maar nebo samen sa, Mike interaction ko bosan reageer via die chat of si bosan ke bosan da durf bosan podrente se kami tambe live in studio pa podrente se kami live in studio gis primi ribe e link kuta vastgepind riba primeiro comentário den chat den chat se ta queda inteira noite den chat que mendi gis primi ribe link mita mira kubota para calentando den bullpen antore mita hinkabu de webe anto también por participar live kubo cara on screen ku tanchi mita comienza llamando turenda kuta live waki kaba un bombini allo allo gis dal un grito pa misago pa santei mamira ku tantang tei kaba dal un grito pa misago pa santei anto pasianos po comienza dal un grito siya na nos ko comienza que interaction mesora lagasa kubo tambete eso hi Dachar Shanti yes así no me gusta interaksi aloha minuska hey great kubo sante ikaba yung pariente más ku notador faina di skibi pero más espera ku den curso de anoche valor llega y bosan po skibi of break in sekatanchi intention ta tambe pa no tawara te ora kung mi invita bos na papia pa bisa algo pa bosan po skibi algo asin ako posama na un mensaje mita hanyele mita mirele antore mi por nos posigi dialogar riba je meeting un schema hinkading otro pero ese no significa ku meeting ku wanta mi mes schema que men lo que ku manema kama na bisa wat ter tafel komt lo que ku brota se kabosang shoot anto no sta banda dal bay ko ne e porta at least on topic sieta off topic tama na problema no sta toche anto sieta un kos ku tabi ba se kamasen ne no sta
dirigir um show, um programa completo na dyan. Yes, autoestima. Autoestima, self-esteem, maneira anda bisa na inglês. Kiko bos nang normalmente não uma definição de autoestima para nós porque base a base de Kiko nós conseguir dialogar. Pero me que sabe bos nang Kiko pa bos nang ta autoestima, Kiko pa bos nang ta self-esteem. Antara mi tawag si eta quadra ko e definição ko ami a escorre a encontrar e a escorrer para nós para me seguir para je a noite. Self-esteem, autoestima. Buenas! Hey, Caimba, no sé si mo falta dosi malargo, eh? Bombini, welcome. Kiko ta autoestima. Kiko ta autoestima babosan. Laga nos tende. Kiko bos nanta comprende baudi e terminologia autoestima. Interessante. Dat in cuenta con tiki vertraging. Well, bom. No está mirando nada da drenta den chat. Então, mi sto cominciare numa cu maneira mi lo tingana di definir autoestima. Autoestima, self-esteem, ta é maneira que nós ta mira nós mesmos e nós ta valora nós mesmos como indivíduo. Nos confidence, nos seguridade de nós mesmos, nos maneira de mira mundo, mira nós mesmos e nos maneira de confiança que nós temos quem nos está e lo que nos por. Gamiwag. Minuska ta salibisa. Gamiwag. Letra não tem uma grande, mas é data subir. Para minuska, autoestima tá é valor, mi valor estima mi mes. Exatamente. Estima bom mes, riba turcos. Estima bom mes, riba turcos e sa bo valor ko botin pa bom mes e pa bo valor agregar pa bo comunidade. Pa bo muchanam, pa bo yunam, pa bo comunidade. Autoestima. Autoestima tá para automaticamente estima bom mes. Esta é maneira que bota valora bom mes e mira bom mes. Ok, sim. Nós três ainda arriba mes um wavelength, mes half length. É maneira que bota estima bom mes e é maneira que bota valora bom mes. Essas são duas coisas mais importantes o self-esteem, autoestima tá come bebe DJ, tá consistir DJ. Dag Lisa, hola. Welcome. Sí, Caín va a para mi autoestima ta. Tim valor di bomes persona y valora bomes. Estima bomes para lo que boa logra de vida personal, no para lo que gente ta pensa de nos. E nos tiene un buen punto caba, Caínfa, discrepancia cu porting entre a maneira que nós ta mira nós mesmos e a maneira que o mundo pa fora de nós ta mira nós. Então, ora bota papia de autoestima, bota papia de mi conceptos, de mi percepção, bota papia de a maneira que a bota mira bo mes, a maneira que a bota valora bo mes, e valor que bota duna na bo mes, na quem bota na lo que bo logra, na lo que bota contribuir com comunidade. Lisa dice amen. Ok, dus met de kader vanuit Lisa, o amen significa que bota de acordo com a definição que nós está dando na autoestima walking. Dus a palavra clave que nós tá mirando den a palavra autoestima tá sa bo valor, e valor que bo mes está dando bo mes, estima bo mes, according to e valor que bo tá donando bo mes.
Kiko más, de manera que bota mira y valorabo mes, exactamente. Y lo que busca info a añadir na jeta ku no necesariamente el valor que bota do na mes e a maneira que bota mira bo mes ta mes cos ku bo comunidade pa fo ta mirabo e ta valorabo. Anto inanang boti un discrepancia ku nos tin disinha deal e handle kune. Pero si nos sta proprio di autoestima, nos sta proprio di parti ku nos sta dona nos mes. Aqui ko autoestima, self-esteem, ta importante pa nos potraha riba nos autoestima, nos manera, nos valor propio e nos manera di mira nos mes e valara nos mes. Di conta importante. Te volvo a repetir a pergunta. Di conta importante pa nos sia valorar nos mes e subir nos nível de autoestima. E nível, e maneira que nós ta mira nos mes. Hi, Fedi. Ik hoop voor je dat je papiermens een beetje snapt. En anders bij de volgende sessie ga ik het even in het kort in het Nederlands vertalen voor je. Maar het gaat vandaag over self-esteem. Hoe wij ervoor kunnen en moeten zorgen dat wij onszelf op waarde, op waarde schatten en daarnaar handelen. Daar weten we alles van, hè? Yes. We gaan even over in papiermento weer. Even kijken. Minuska. Orbo autoestima nota on point, bota proi fácil pa predator nang. Yes. Bota proi fácil pa predator. So what? Autoestima, bo self-esteem, bo amit mire como un filter, un armadura. A palavra é um par de acaba de série de programa aqui. Armadura que bota bisti para por enfrentar influência de coisas de para foco por bem dentro direção. Então se bo tem buraco dentro armadura, bota cai proi, bota fácil para cai proi na predator nang inderdaad. Het is importante, según Caín Fatapisa, het is importante para sota nós tem o poder de delinear nos passo nang. Es het los for di poder di creador. Mi quero elaborar un tique más de parte de Caín va. Mi está de acuerdo con vos. Nós tem o poder de delinear nos pa delinear. Pues ang abing usa pouco palavra, que complicar para mim spreek uit. Para mim pronunciar. Sí, es importante para nos ter o poder para delinear nos passo nang. Mi está completamente eens cubo. Mi quero elaborar un tique más de parte acá ainda. Bem back para nós. Minus cada bisa. Por ejemplo, gente por la gabus sinti cubo no por logra cierto meta dan den vida. Si gente por la gabus sigi cubo no sinti cubo no por logra cierto meta dan den vida, pues sombra nang no tanabo e valor ku de verdade bo merece, ku de verdade abo ta mira bo mes tini e ambo tinha discrepância de valor ku hene do na abo anton nada vai balo tabo anto ora ku bo anyabo ku hene ta balo tabo de sistema e pa quebra turbo moral eta quebra turbo moral eta quebra turbo gana de hasi algo. Gamina ko por salikas ko intensyon awe mita bank pek na bayega topa e promehene ko batopa a kiberbo moral a prek door di armadura pone ko bakay
Bacai camina com basali cas, com fé, com convicção, com ave bota vai logra e coisa que bota tin como meta, pero balaga door di ku bo armadura di autoestima, tatin cierto tref kir buraco dentje aduna e predator na maniera avisa ore aduna e opportunità di filtra derdor. Dag Talimara, boa noite. Ellie Straight também, boa noite. Gamiwak. Arshanti. Pasombra esta parte de boa identidade, esta autoestima. Eta bisabu quem botar e ore bo porta seguro de bo mes. Bo sa kiko bo ke e constel grenzen ku ta quadra ku bo self image. Ei, nós estamos bem aqui. Eta também ajuda com a regulação de emociones, botem menos medo para o mundo, botem resilient. No mais que com o mundo cambia, abo por seguir. Eta ajuda com basicamente turcos que bota e porta. Bopolanta for di bo turbes ku bokai. Anzi, bopolanta for di bo mes turbes ku bokai. Hopi largo. Ashanti mita abota meta into the by life que men mita invitabo gewoon klik riba elen subidrenta den studio se kami. Wat in costume di by life dus no però è parte kita è opin importante eta un parte di bo identidad eta un parte di bo self image so te maniera ku bota mira bo mes e valor ku baduna na bo mes eta aiuta ku bo regulação eta aiuta regula bo emotion nang pasobra bota stel bo grenzen na bo limite na e bo nota wake up bo nota desvia for di limite na ku bo bisa te aqui e no verder anto e porta un parte di ku gente usabo e porta un parte di bo emotion também ku bo nota laga kikuta drenta mas dembo aura dembo sistema. Boti menos medo para o mundo se bo armadura tá stabil e tá se bo resilient. Resilient tá com bota facilidade e habilidade que botin de lanta back ora bokai na modi bisa. Abo posigi mas se o mundo cambia. E hopi great Shanti. Pergunta. Na que momento uma pessoa está começando a sentir que está perdendo seu self-esteem? Na que momento uma pessoa está começando a sentir que está perdendo seu self-esteem? Ora que tem diferente maneira que você começa a sentir que você está perdendo seu self-esteem. Ora que exemplo, ora que você laga tu rende bij wijze van pasariba bo. Sombra na bono duna bo grens duidelijk. Bona duna bo grens tekina mita accepta anto sobra minota kai be mi. Minota accepte. Anto eore bota si bola gaende passa e grens of bono apone e grens duidelijk. Anto ene bo passa e grens anto re bota perdendo bo self-esteem. Bota começa a perder bo self-esteem, sombra bo mes nota bezig te donando bo mes e valor ku bo merece. E valor ku bo merece. Botanye tambe din differente faceta di sociedad, Botanye tambe bijvoorbeeld por ejemplo den relacionan, den un relación un pareja ku bo tastima e hende mas ku bota stima bo mes. Antere bota manema ka manda bisa men holandês anda bisa bota wegcijfer bo mes pa pareja ku bota junto com ele. Também bo perde turbos ba perde bo self-esteem pa sumra bo no aduna bo mes e valor ku botin ku duna bo mes. Bota na primeiro lugar. Bota hasikos ku eigenlijk ta contra di bo norma e moral maneira nossa papel riba jesi mampasa. Eigenlijk contra di bo convicção, pero bota si para evitar discussão, para evitar que amo baila gabo, bebê isso van. Tu resena por ti. Ando tu resena dos exemplo de que ora bota
ba perde bo bo autoestima ta wankel ta tambaleando. Minus ka ta bisa. Ba momento ku hende su opinión di bo ta pisa mas ku bo mes opinión di bo mes. Foi ora bo duda bo autoestima ta bo. Exactamente. Exactamente, Minuska. Na momento ku bolaga hende su opinión ti mas valor, hende su opinión di bo, hende su opinión di bo maniera di ta, di bo maniera di bo apariencia, di bo maniera di actua. Si bolaga hende su opinión val mas ku maniera bo mes ta mira bo mes, ba perde bo autoestima. Ba perde bo autoestima. Of bo autoestima ta aan de download, ita abaw. Okay. O sa ating ora, mi mesta spanta di mi uitspraak na. Pero mi keme, bo mesta traha bo ruta di vida. Dus e base di bo doel nang di vida, lo que nam bo ta focus riba je. Tu resei nang por si bo autoestima ta fuerte. No, eens. No, ma comprendevo, pero mi tata busca un manera sin aquí, pa mi por explique un tiki mas en je opinión na katal. Sí, ¿verdad? So bom mes ta in control, riba, kubo ta bay linksom of rechtsom, riba bo ruta di vida. Anto, a base di bo focus, di lo que kubo kede in vida, bo norma valor na, bo valor na kuba duna bo mes, anto, si bo autoestima ta timburaku denche, bo armadura di autoestima timburaku denche, bo ta fácil, pabokay proy na predator manera kung minus ka abisa din kumisamento. Asyanti na bisa, manera bo tin duda, bo autoestima bo ta perdiendo bo autoestima, ya? Pero no ta turena ta mesong kos. Tingene no sa kunan tinge duda nang no ta reconoce, ore bo por focus riba bo intuition. Tingene ta ya me vibración. For di ora, bo kumisabay kontra di lo que ta natural pa bo well-being, bo a start ka ba di perde bo self-esteem. Exactamente. Exactamente. Tu rende nota corta que mesmo quer. Aceita un feit. Anto, manebo ta bisa. Uhene nota reconoce ene no sa kung nanta dudando de nang manera kung nanta stima na mes. Paso na nota reconoce. Ande namo ta bin back riba lo que conoce papya si mamba sa. Botin ko analisa, botin ko bay self-reflexi. Botin bay analisa bumes pading pabawak Kiko na Kiko ami ta hektuarde. Kiko ami ta duna valor. Kiko pami tim valor. Si bo no, si bo autoanaliza, bo análisis interno, bo no ta realiza, bo no ta reconoce con lo que bo ta haciendo, ta bo mes ta bajando bo autoestima. Paso bo ta donando otro oportunidad na lagabo tambalear. Pero eta start na reconoce, así self-reflexi y reconoce Kiko ta bo manera di handle. Kiko ta bo manera di duna valor na bumis. Yes, Lisa ta eens. Even kijken. No, sí, no. Ito ta gisong example maduna, Lisa. No pa pareha so, bo familia, amistad, in algemeen, trabaho, manager, bo yunang. Tur hende ko bota ding interaksyon ko ne ko bota interactua ko ne diariamente of interactua ko ne regularidad of ko bota interacta ko ne gewoon ko bota topa de mo caminda tur hende por ta undi lo que minus kaya ma predator na puta prekdor di bo self-esteem y yuda bahe. Pero enota, nanota niya chance, tanteng ku abo, no queda wood, bo self-esteem. Cada dia di novo, to un costo, un challenge, ku botin tur dia,
todo día, pues, o mundo que está cambia, todo día, gente, su pensamiento y su actitud y su actuación, que está cambia todo día, me bom este panzer bom ser bo aura, bo self-esteem. Só para eta alto pa chance de influência não de papo, por de pareja, família, amigo, rumang, trabalho, colega, manager, whatever, para não influência por menos possível e não lagabo que também lagabo que stabil riba bo focus. Também um cosco cainva plus minus bisa fetrempang focus. Tantanda bisa, maior nan tambe ting un hopi te maken ku un mucha talanta sin self-esteem. Si foi chiki botende, bota mahos, bota bobo enzovoort. E dan, sì, sì, exactamente. So, e mucha, no sa mio, e no sa kong, e tingu analisa, e no sa ko, e tingu schat, sumes naar waarde ainda, e ta bezig de proceso sim, a conhecer sa kiko ta su identidade, maneira achante a bisa, den kumisa ay un tig mas arriba, está bezig, está buscando su identidad, que mener no ting tools nang pa emes bisa ang esa kita mi guarda, etcétera, etcétera. Está hanyando nang. Pero si abo como mayor, ando na matagosa minuska di si mampasa, kung eta deal ko sumucha nang, si abo como mayor, que bisa mucha bota bobo, bota kians, bota logra nada nunca, etcétera, 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 bota quebrando en mucha su autoestima, bota quebrando en mucha fe, comisamiento, bota setup en mucha failure. Como te bisa con el papamento? Bota setup, bota bezig, de setup boyu, como mayor me se vira consciente de sei, si vos queda bisa que mucho está bobo, mucho no te logra nada nunca, no, y no te ve logré, pues sombra, aceita lo que cubo manda universo, maneira não se papia den edição de energia de poder. Aceita lo que cubo manda universo, si vos queda manda universo, bota bobo, bota sirvi, bota cans, bota gordo, bota maos, queremos querer Dios, e buraco nang den armadura de autoestima, não ta hanya chance de ser, não ta hanya chance de ser. Do seguro se com muita inocente que não sabe quando defender sua culpa. Então mais ainda, defender sua culpa contra de sua maior nang que supposto está seu role model. Bom ponto, Shomara. Sim. O study group, hechting kids. Nou, zie juist. Talimara da bisa. Mi ta di opinion con yung gente nota 100% zelfverzekerd. Nota importa cuánto vos estima vos mes of conoce vos mes. Es sunta más fuerte que el otro. Dus es fuerte, lo no cae of quibra mesora, pero es afectado como sea. 100%, ja, 100% significa perfectie. Y perfección no te existe. Por aspirar de estar perfecto, o por aspirar 100%. Pero vos me se queda contento con el porcentaje que vos tienes en el momento. Lo que cuta, Einstein me cubo que parte que es un más fuerte que otro, es un por deal con más tanto insulto of puimiento de panzer con otro, es tanto más fuerte, o sea, es menos vulnerable para cierto trigger o cierta palabra o cierto acto, acción de otro ende con un otro. Pero tu rende riba gradatie con anda, ting habilidad si de purba aspirar más tanto posible para llegar na si 30% botinho aqui, amanhã chega a 35. Então, stap vooruit. 100% é uma utopia. É uma utopia, é um streven, com je en dat chega. Zeg ik. Ja, nee, pas op, de mi percepção, 100% significa perfectie, en de perfectie não existe per definitie. Dus,
É parte kung não tá eens com você talimara tá caminhando com outra bisa, não tá importar quanto você estima bo mês ou conhecer bo mês. Bo por aspire, bo por aspirar para bo assim bo querio elefante mas diki. Então um tanto mas tanto estratégia tem. Uma estratégia não que bo usa para bo assim para bo logra esse tá dor de estima bo mês. Nos cultura topi bonding ese wat heb je nou die parte kleinere así que bota bobo bota que ansponde que nunca na nada talimara la camisa sì full di acuera gutan ci chamara mi ta gade vanuit guta ese talimara ta meta significa referine Exacto. Ashanti. Die mayor con noting zelfwaardering bepaalt van een mens como mayor e ore bota proyectar. Nota é maior su fallo completo turbes, pero me certi maneira para conscientizar maior na. No, klopt. Pues, de sei, Ashanti, hopi maioria maior ta educar na yuna maneira na mensa wardu educar. Awo si fe tempo di couch bolo, pas om sei um diferença também. Tempo di couch bolo, nan taba ta hecht waarde, doen een valor, inteiramente outra coisa. A survival, na blá 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 blá. Inteiramente outra coisa. Com nós, a walkie nós tem habilidade de, of nós tem facilidade na chega na self-help books, sessies, na zelfontwikkeling, na diferente coisas que propõe com nós, maneira de mira, upbringing aqui, nos maneira de mira a cambia for di tempo di couch bolo. Então, se você não tá sabendo, se você sei balanta mira, então você não sabe, você não tem fuente não para você mira que, hey, por outro, então você meta vai criar você um dia mesmo sistema. Então você queda dentro de vicioso circle. Então você para nós, para conscientizar maior, nós lo por mostrar que tem outra maneira, tem outro coach, tem outro self-help books, tem outro podcast, whatever, que porto não tem que tips de por ver e tal maneira. Não manda não obrigar a cambiar, pero mostra abrir na ovo que mostra que tem outra maneira que por handle a situação. Aqui com minúscula tabisa. Agora aqui nós estamos dando voorbeeld de gente não com autoestima alto caba. Pero tem gente que nunca tem autoestima nem na mitar. Exatamente. E nanang, dame um bom ponto. E tipo de gente não aqui, hobby biata come over como hobby verlegen, por exemplo. Pero tem gente não hobby inseguro e hobby bia depressivo. Sim, você sei, depressie tá undi factor na ku por occasional of ku por leidt tot depressie ta ku bo self-esteem ta abo. Bo self-esteem ta abo. Fora ku bo bai GGZ psycholoog bo denk burn-out maniami in momento nanki. Bo denk burn-out ku bo bai psycholoog nanta bisa nanta problema cosa nganta pun trabo ta si bo depressief etc. Anto ora na may busca kiko ta orsakje depressie hoppi bia nanta yega na parte di autoestima self-esteem kubo nota dunando bo mes valor ku bo merece anto verdad ene nanku si bo autoestima no tabata alto suficiente from the get go bo ta kai proi na bo mes no predator na bo mes ta vira predator di bo mes a autoestima ko tabata op een laag pitje. Weerbaarheid, resilience, juist. Pamucha ta mayor na start ko ne, den adulto eta otro, difícil timbes. Fruta di autoestima, 100% no por, zelfverzekerd, e ore botan narci. Se dá um outro ponto. 100% tu custa balança, pero kung tip over die balança, ja bota cai de outro hockey, andere bota cai de hockey de narcisista, verdade, por cai de hockey de narcisista, pasere bota 100% zelfverzekerd, bota nyabo ku boting quando anda bisa e
pensamento de grandeza, o mundo tá dry rondivo, anto ora bota cai den hockey de narcisista. Kuta inteiramente um outro tópico, trobe. So, awan niya tama ting hopi hindi ting last dia say. Kasi amete outro banda de medalha. Bo atra, althans, um narcisista não necessariamente atrás ba je, assim um parte de sua fisiologia, pero kubatra asina tanto riba estima bom mês, op den duur mundo bokersa, mundo da dry rond die, want riba volto switch, bakay ding hockey di narcisista. Eu tampoco andaba. A ver. Minuscola visa, mi da sentimi 100% confidente dello qual mi sa come por. Mi nota sentimi 100% perfecto, sino 100% confidente. Aha. Pa, mi da dos cosas diferentes. Confidence con perfection. Da dos cosas diferentes. Según, elaborante que más sirve sa pa mi minusca. Great, great. Sì, hopi no perdona lo qual na mes no recebi, que na mes no a recebi educação, na mes no a recebi tools nang pa nampor superar. Na mes, então na no po geefdor. Lo que kubo no ting bo no po geefdor. As simple as that. As simple as that. Lo que bo no ting bo no po geefdor. E vicieuze cirkel tabira manera un stempel de vida de gente. ¿Verdad? Tabira un stempel, de vida de gente, pues ya, ete queda, si bono busca of realizar, wordt erop gewezen, kuting otra manera de handle, manera de miracos, manera de papia, etc. Antere bota queda casi e mesmo coisa. Então, se você queda casi e mesmo coisa, bota queda ganha e mesmo resultado. Bota queda ganha e mesmo resultado. Antere te queda na abo, analisar, vai examinar se acabou mês, que é o resultado que você se você queda draai den e círculo ou você quebra e círculo. Pois sempre botin e opção sim, mas ne bo mês avisa, riba bo caminho de vida, botin e opção para links of rechts. Se bo mira, o links não tô donando bo e fruta, o boque hanya, boque pique, boque cosecha, antere diz ganha por rechts. Diz ganha por rechts. Se é no resultado também, altijd by back, pero diz ganha purba. Tantan, babin kung ko trobe, den cominciamento, tanta punta, un artista bonota reconoce, of visa. Un artista bonota reconoce voor die in het begin de relatie, sí of no. Eta depende. Pa sobra botin diferente gradatie tambe, botin diferente grado den narcisismo. Anto botin narcisista nang ku botar ripara mesora, pero botin es nan tambe kuta escondi, kuta te después ku ora ku baka hoga na pos, e ora numa bota realizar ku ku un artista mita bezig, ta purba, bouw op un futuro. Mi te quiere que punto kita meto un punto ku. Mi no quiera toache punto aquí, pero e punto tamet esa tópico tamet un tópico bom ku echt nos por vai un tiki mas deep denje. De para el narcisismo. Nou, precies. Bome se sa kenmerken aan, pas op het snaan kuta hopi duidelijk ashanti kuta mira kunanta narcista. Pero botin snaan tambe kuta dan bisa dan covert of zoiets. Kuta bouw die hopi laag die bongai, bomchumue, etcétera, etcétera. Ando después te resulta que na mesta que te quebraba, na mesta que te papia cubo kleinerbo y quebra turbo moral, quebra turbo self-esteem. Anto,
si vos reconoce kenmerken ng adelantar, bono dan bij 30 ku tipo nang asine. Pero tini nang ku echt después de un cierto tempo, comienza ku ya bota helemaal in tu full love, anto ku bota comienza mira cierto trekken, karakteristieken, kenmerken. Mita kere no stop, no, mita bin toch che parte di narcisismo. Mi no kera toche, was se to un hot item, mita bij amigo hobby en de contra mi, pero ja, het is wat het is. Ito un cosco awa kita un hot item, dus lo mi bij trece. Lo mi bij trece. Het topico di narcisismo, bot hindi bin kunetanchi, kan niet anders. No, het kan niet anders. Het kan niet anders, verdad. Doe na mi ganyan di subi live. Bing subi no? Klik ribe link po subi. Klik ribe link po subi. Ok, talimara tabisa. Talimara si kumita riba mesmo linya ko ashanti. Si, el referendo na narcisista ko bote reconoce, Zumi bota conocer na pia, sí o no. Talimara te dice, sí, solamente bota aceptar más costo en comienzamiento. Después estimación takaya den, pero bota pompa acaba y vos meter echt de ballen pa vos stap eruit. No ta fácil. Vriendin. Sí. Juist. Nee, klopt. Den comienzamiento, alto, bota lovey-dovey, alles is lief en aardig, bota in bril die palu, bota in bril die roze bril, et cetera. Anto, bota ciega bo mes. Bota ciega bo mes, den comienzamiento, pa mira en realidad, manera eta, anto, ora ko bo mire, ora yata ora ko baka o gana pos kaba, kuta fa felo bo sali, for the relasyon A. Pero tini nang ko to echt op sneaky hoor. Tini nang ko nang nomies nota consciente kon sneaky nanta. So mamita volg psycholoog riba YouTube no. Ko ito bin ko voorbeeld ko ejempel di gente narcisista ko echt nang mes nota consciente den cierto sentido. Anto ku ora ku anto tipo nang ku abo ku drenta un relasyon una no ta realiza ku ta hey ta un narcisista mita bezig ta purba kumisang cosa ki kune. Mi wag. Ok, minus de visa. Claro, por ejemplo, ora nos papia di baila, por invitami baila riba luna mita bai pa so mita ding mi elemento 100%. Tabay pe gevoel die confidencia de mi mes. No ku lo mi nota nervioso, gezonde spanning, of ku mita pensa di mas di mi mes, pero mita asina de mi elemento, ora mi baila, ku mi confidencia de nge caso aquí lo te shing. Sì, è parte di uma pedibu elaborar riba self-confidence y perfección, toch? Klopt. No, sì, kubosa, bota bonding un cos, anto botinha confidência confiança de momento, confidence de momento, ku bota bonding bo stuff, bo porta 100%. Bo porta 100% seguro de momento. Que está perfect, no necessariamente, anto vos está confident genoeg para aceitar a parte que se não está perfect também, nah, so be it. I had fun. Mi taba de mi element, 100% de mi element. Aleluya. La vida es un carnaval, dal bye. Sina bota me referindo mi ta eis ko po minuska. A ver. Sonica perfume, sabi si, diba? Ay, hey! Guardami un rata sine, 2 tellen, saída da bisa, ta verdad, não tá fácil para você ali fo, klopt? Anto minus ta bisa, oké, bom, ma comprendele bom. Mita bij even 2 tellen, offline van mi derecha, meeting un gas ka primi ribaleng,
Nos niet daarbij even. Ik lag vos den 2 minuten met back. Ba? Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti. Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi 1,60 m como soy. Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90. Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí. Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto. Amo mi atributo y amo mis defectos. Así nací, no voy a cambiar. Soy espontánea, 100% original. Hablo firme y claro, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios. Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente. Soy el pasado, el futuro, el presente. Soy una mujer vigente. Yes, no está back. Hallo, welkom. Arshanti, no. Arshanti que me esta tas comienzas que mi Bible. Sí. E que me no está bien live, en ons papierkoos gewoon uit volle mond. Juist. Uit volle mond. Uit volle borst. Talimara de visa. Dus we breken a base di narcisismo, no? Onder andere. Okay. Al talimar da visa na talaga bu pensa ku bota esung ku nota spor, ta bota mira spook, bota comienza twijfel de momento. Tami da fafelu, ando timbia na da papia kubo, ku bota cambia di pensamento, gewoon acceptar ku ta bota fout. Juist. Ese definitely narcisista ku ja, pero ese kenmerken ang ku ta duidelijk ku bota mira. No, ja, want Amira tampoco sí. Talimara. Symptoma. Ja. En de hoop interesse. Ashanti, bo microfoon abay bing. Mijn microfoon. Ja, maar zeker bo sinta en ons ding geluid. Right. A mi meester en praku praktisch studia de stromingen. Hopi bia parti ma pero no hopi biahan ende asim pero nos nota wa kiko to su abi nos te focus ado mital team kiko ta pon ku buena si bota prefera que Orami. Ashanti, nanti pisando mico bota saliendo double. Dan nos va Kiko nos puede así al respecto. Papo no sali double. Gis dan un check. Hallo. Beter. Beter, yes. Dus met die mensen. Aha. Sí. Sorry, been back. Was maar net meer party ng clave at baka po. Dami purba being back. Been back. Estudia dramatherapia. Se tanifica com psicologia. Anto se tanifica sa psicólogo na. Waka ainda me tocar último ano que men fanaf ya mes com dramatherapia. Se tanifica me traha de manan psicólogo na aqui. Anto tour hender tem tour problemas psicológicos. Sí. Esse é básico. Tour hender seguridade. Esse é básico. Tour in shadow, hey. Tour in shadow. E non sa di Jane. E no está consciente, e no hace auto-examen, pa está consciente
Disso mês. Ai, não tá pensando me erro, não pode falar achando. Tá assim interessante lang kita papiano. Jammer. Pero tá pensando que não pode falar. Me pode falar contigo mais mio, pero Por quizás boting Portas-me earpod. not the echo. Si boting earphones, yes. No, Ashanti tá pensando, Ashanti tá studia drama, corrigimi se mi tá fout, se mi se vou samenvatten fout. Tá studiando drama terapie, anto tá hopi ku psicologo, anto ku turhende ting kenmerk ng score of ng bong is na menos bong den ng sistema. Turhende ananse iting shadow e parte escuro, anto esungku bisa ku enoting eta ganhando su mês, of enota consciente ainda ku etinha parte escura, né? Correcto? Mita echo agora aqui? Se camino. Agora não sa? Se caminho escuta Mr. Echo. For some reason. Pero sí, turhende praticamente tem diferente coisa turhende porting. Que men is de base de psicologia. Studie van de psyche, que significa mi geest. Sim. Anto, si mi geest nota de balans, anto ori mi takai. Komi por hou mi geest tot stand, significa cognitief, significa fysiek, significa emotioneel. Umas kwati met de missing. Someone could help me. Fysiek. Se botin cognitief, é maneira como pensa. Cognitief. Fysiek. É maneira como sinti. É maneira como move. Want het umas. Ben het even kwijt. Komt zo op terug. Sim. Antori, se nós tem base nang e nós está compreendendo. Significa que nos autoestima tá importante. Então tá importante compreender a palavra autoestima. Mas que de maneira também. Mas auto significa famosala latens. Estima também é uma palavra latens. Significa como me te valor de maneira agora mencionar. Pero ora na abaina é parte narcisista. Ora la trigger me. Persona que tem sintoma de narcisista não significa que é narcisista. No persona nos cultura ku turam ora na tatami significa narcisista. Of turum que tá desgraciado, sorry palavra. No, dal vai. Tá narcisista. Não tem um problema. Pero não tô diretamente. Yes. Nós que cada walking. Bota tal narcisista. Bota inseguro. Yeah. Pero não significa que a pessoa tá narcisista. Não. Agora apunta contra como te reconhecer um artista. Botem começa a compreender com um narcisista tá apresentar su mês. Um narcisista tá completamente de hurt. Nós temos que começar na base, começo. Significa hopi bia mama, papa não tinha para mim, nada autoritativo. Anto minawaro escuchar. Anto agora me prueba mundo tudo qual cria de minha mente. Então ele botou uma narcisista completamente de hurt que tem futuro para narcisista. Tá pensando diagnosticar nada 15. Ja. Dus pas na de 15e, Papa Bisa, echt, ela guardo, sticker, a guardo di plak.
Correcto. E mucha ta un narcisista. Bom, bisu mucha de 5, 6 anos, narcis. No, você está buscando ainda de quem está aqui que está. Identiteit vol opgang. Ja, precies. Voor die baby, é para me faceta, wantrouwen versus vertrouwen. Se mi maior, puto supposto que vertrouwen kune. Se mi maior, mostrar-me que me não por confiar, het zij door die actua de uma maneira que me não te reconhecer, por exemplo, door die poner-me de uma situação que me com essa como de mistério sua dança, até demonstrar-me que não tem para mim, me te vira completamente inseguro, porque minha mama ou minha tata não tem para mim. Então, ora que me te vai assim, me te vai buscar maneira para me regular e falta aqui, e coisa que me não tá ganha aqui. É a roupa normal dentro do mucha praticamente. É portador de comportamento sumamente homofóbico, zo'n asociaal gedrag, tendo em conta que asociaal não está para mim um coisa antissocial. Asociaal teruggetrokken en não está para com gente fácil, het mostra quase verlegen, en também botin bepaalde gedragsproblematiek kuta binkune. Moet je dan kuta bij school, na not escucha docente, na is hij onbeschoft, het maakt niet uit kiko passen durante les, basta na ga je nang zin. Nosta papia é ora die schildgedrag. Affectregulatie daarbij helemaal verkeerd. En moet je kijken helemaal onzeker. En dan is de commissie papia é ora die hechtingsproblematieken. Is het gewoon base di mucha? Então, parte como bisa den comissamento en ana, hechtingsproblematiek. Correcto. Dus nós bij hechtingsproblematiek. Nu je weer direct commentaar. No, dus we hebben wow. Pas sobra nanta bezig, mita ting problema que sonido, dus bota bata zona double, en de awaki blijkbaar bota bom, back. Okay. Dus alright. Dus ora se me sigue, hechtingsproblematiek wordt in 4 hechtingsstijlen. We nota bij diep op in, maar wordt in 4 manieren como je por hecht. Stel, is je bij helemaal probeert vertrouwen, wantrouwen, bij probeert me no por confiar in gente, maar bira grande. Aoma acaba de vormen minha sexuele identiteit met dat in 17 anos, mas 20 anos. Maar acaba de 20 anos, met de suppost dat ta een gezond volwassen. Dus mimi zit een gezond kind, kuta bira een gezond volwassen, pero o minota é gezond volwassen. Se nos vaca população de Corsão, praticamente, gran maioria de ene comite observar not een gezond volwassen. Então mim bij pinpoint, no, I say not een gezond volwassen, dus het is kiko, dus is het bij psycholoog of no. Want dit is nu normatief geworden. Normatief que men die ta assina e ta bijna Corsão. Dus sorry, meeting ku adapta, ta accepta, kuno Corsão nos noting hopi gezond volwassenen. Ongezond volwassen, tem autoestima. No 100%, mas nós não pomidi autoestima, não tem meetlijn para autoestima. no, não tem um lineal, no. Het bestaat niet. Maar in Bobissa met 100% zelfverzekerd. Kijk uit dat we usa een palavra. Dat is 100% zelfverzekerd of Daí, no? Even zoeken. Pero bueno, esta casi imposible para botar 100% de turcos. Hasta agua no está 100% agua. No, pensei mesmo. So 100% de minha percepção, 100% significa perfeição e esse per definitie não te existe. Esta hace algo muito puro. Se botar 100% zelfverzekerd betekent je bent gewoon puur. Significa que você anda, você tactic, you are like a god almost. Dus bij welk film dan ons wat theorieën over die Lucy en film bij welke pabomes en Limitless and all of that. Pero como gente, nós está hace uso de quantidade de porcentaje de nos cérebros. Se você estudia de neurologia. Psiconeurologia te mostra que no cérebro está sentado em outro. Então, é importante para é maior duna é muita é base de educação da começar na casa e da quadra. Base de educação da começar na casa sobre a hechtingsstijl da começar na casa. Minha mama não está seguir tal e tal religião ou não está seguir religião. Essa aqui também. Bota começa a formar boa identidade. Mita
lo que mi mayor dan que para mita, sete prome, sete mi basis. Mi mayor dan bidunami tools para mi por sa quem me quer tá den futuro. Pero se o maior não do nabo é liberdade depois de explorar quem bo porta den futuro, você queda praticamente den casti bo maior. Então, eu orei bota vira inseguro, para soba bo nota ontwikkel. Gente nota existir para estagnar. Se você tem água, caminho de conche, é bomba. Eta putri. Eta bomba. Sim, juist. Nenhum gente tá trabalhando para vai sinta den casti maior obedecer a se preciso qual eventualmente eta explotar eta bomba eta rabia. Botin ku sali sa babi na mundo pa bo nanta fia bo mayor nante ku edad pa ku bayega edad die volwassen nanta fia mayor en después babira bo eigen persoon met alle rechten en plichten van dien. Juist. Então, agora que me tá papel de base tal para você compreender melhor sobre a terminologia na psicologia top mais avançada que aqui. Pero no momento que você gezond volwassen, então você consegue botar a trabalho of ora não é trabalho, você compatível com você resiliente, você zelfverzekerd. Pero se você não gezond volwassen, Bopanya, por exemplo, com gente helemaal onzeker que também stadhuis, por exemplo, então é pishi, então tem que ir banho, pero em pobisa yuene que tem que ir banho, passou vergonha, não, então o botar ante é pishi, então acaba pishi bocar som e of algo outro toma lugar, e não te durf ga in contact, e não te durf toma é bepaalde decisão que tem que tomar. Então, isso significa que algo dentro sua juventude, dentro do tempo que está muito estanca. No momento que gente não durf estar op bij as ecos que quase coisa estanca. Bom, não tem demo amiga não, demo amigo não, je weet wat gaande is. O amigo provavelmente a passa bepaalde trauma. Pero como que traumatische ervaringen dan normatief als het ware na corso, toen nós temos bij wat Kiko corso ta aceitar. Kiko não está aceitando a corso. Hoje em dia, me estou contente de entender que não está aceitando como homem, dan ting mag die jora. Dan ting mag die Você aceita met kosten não tá coi muito amor assim, é? Juist. Muito amor não te mag die jora. Zo dat weer bonta meisje. Hoor, se você stop muito homem de jora, bota quita sua capacidade de sentir, experienciar e expressar emoções. Que me bakita sadness. Bakita su palet que tem de emoção. Bonala que onderzoek e palete completo. Então, emocionalmente, bono te llega a volwassenheid. Correcto. Pero a volwassenheid een stap verder. Dus nós estamos indo no muito comportar te vir um narcisista, é? Você te cita o que na ponta, tá? Dat is een trigger. Cita da mi trigger. Agora, nós chegamos na parte que a minha não mag te expressar como te triste, me sobra alegria, então me sobra rabia, então me sobra medo. Het is heel gek, pero no momento que me vai de mundo com medo, me digo sim, é bem resiliente, pero me não por uit me emociona, me não te reconhecer me emociona, dus maioria coisas me começa a actuar impulsivo. Então nós começa a mirar muito na gedragsproblematiek. Ai, muito não posso sentar quieto em classe. Eta move aqui, ela com um pé, ela move aqui, ela com aqui. Nós precisa ADHD muito, tem ADHD. Moet je porta hopi bia en noti ADHD. Mita loopstage na varios caminda. Hopi bia ADHD ta een omgevingsdiagnose. Het is niet echt. Nee, maar hoop ik met dat in de historie die je vrouw nou eigenlijk nog kan doen en moet je een tikje extra attentie aan ADHD. Ja, ADHD. Ja, minoti bij handel que moet je. Então, o que passa é muito também cai de sistema, caminha também controlar com a maior da na casa, então quando anda atender que muito mês, por vir assim severo que o tem rata drenda, pero lá não se quer de parte psicológico, even base. É muito também psicólogo na Holanda, na escola nós detectar, é muito também cai também psicólogo tá conversar com ele, é reparar por exemplo, me notaria se hobby de muito aqui, mas sobre não também sinta quieto, agora tem dois tipos de narcisista. É para mim narcisista. Me tá hanya muito durante 5 anos que tá narcisista, mas chega de hanya, que tava tá narcisista, não tá hopi quieto, não tá hopi rustig, não tá hopi de controle de tua emoção. Agora se babai cerca gente, então bota conversando com gente que anda tá hopi de controle,
Epo começar Duits aan, riba hende hopi zelfverzekerd. Of epo Duits aan também, riba hende ku sa combo também reaccionar, anto epo counter react ribese. Itong ene ku ya, mas dapat bisa sa combo tabi reaksyon na anto epo manipulabo ding un bepaalde direction, más o menos. Correcto. Pa sobra kiko hende ku ta narcisista timester, sea eta e vítima, help you. Zie, Mundo completo toch contra mim. Mundo toch contra mim, juist. Gaat niet goed. Vaak etta odiami. Si undi ende ta papia over die outro ende de negatief beeld. Hey bossa, tali talende, ela si tali tal cosa, eta masha malende mes. Pero un poco pari tempo, ela cabe busca e dança se que ende. Anto pabo, ya acabou de me, é qualquer nota klop. Ende que acaba de me buscar e dança cercamento, ou eta papia malu over die ende que ela vai buscar e dança se que já tem coisa que nota klop. Sobra si bota gezond volwassen, bonoti no di papia malu di nieuw hende. Então, com papia malu, mi no que men mita expressar mi mes pensamento tocante situação. Dat is anders. Por exemplo, você tá ali talenda papia tá cos com mi no gusta e cos, et hasi hopi bia pero te uit mi mes. Wena sin te geef aan hopi bia uit mi mes. Então, porta maniseta lanta klap bij seca persona bise bosa mas sin tal cos ta pese tal cos. Pero e hene na aqui, e narcisista no. E narcisista ora ela acaba de esse uso de persona A, e tá bem cerca a bo, que por oferecer algo ainda, você tem investir benefício, mas você tem benefício marana de. E tá bem cerca bo. Hey, você é persona A e ela se tal. Então, a bo, door escutar, bota que tá helemaal drains. De com, sobra, se bota um ende empathetisch, maneira a minha tu ende hoogsensitief empathetisch, significa mita mira bo fysieke handeling, mita imediatamente hasi bo problema, mi problema eigenlijk als het ware, door kom ik conoscer mi mesmo, mi sa mita hasi esse, mita vai buscar para ajudar. Oh, e ende a tratabo malu, mi si tabay tratabo bom, the hero figure. Então, sa que tabata, wat nós tudo ko aceitar nos parte nan débil, ting hende nan to correbesse the hero, the health. Bo no pobira health di ninguém hende, si bo dentro de relatie, como to mire de mo partner, eta sinta bo di lante to, bo ting e gevoel, bo intuïtie tabi sa lagami de, bo non ti no di yuda yung hende. Pa binginana pa bo busco relasyon ke hende, babay pa pe kunen to bo ti ko yude. No, dat is niet zo, het hoeft niet zo te zijn. Minta bisabo tampouco vai completamente contribuir intuição, pero hear me out, para não te sei só também como que merk. E gente aqui não tá papel malo de tudo outro gênero onde je, e não tá hasi uso de tudo gênero onde je, pero é um gente que tem bom, ante te bisa mite inseguro. Nenhum gente não tá bem gostando, ante qual que tá gente muito plus em homem, né? Nenhum gente não por estimar-me, passou mite muito mais. Of mita muito pobre, nenhum ene não por namoradi, me conhece também. Como ene por namoradi? Já se ene escuta ene homem bisa sei oit, mita hopi maos. Wel, aben dia começa para ver como está Yunnan. Você se assina eta começar, de do grupo. Tu caminha com me vai, asa dente bu comita batalhão, é muito homem não inseguro na assina que tá vai na direção e não tá bisa não, me não por uma relação, partner, para sobre mita muito maos of anto ibo mira, tem onzekerheid. Zeg jij, niet dat kita narcist. No. Ok, wat is sige? E hende aqui, na momento que bo falle, een schandaligheid. Het kost die mas bizar que llega de passeer in su vida. Hoe durf je dat te doen? Of porta bono ahasi un fout mes. Porta simplesmente wrong time, bad thing happened. En zo, het moet jouw schuld zijn. Maar zo ene aki no po wak sumes. Su vermogen na analisar sumes, reflexionar sumes, no a worden opgebouwd. En we leggen ons maar wak ne populatie. Dus ons te papien door de inseguridade, hè. Então, mi wak população de Corsau, quanto de nos unam verdadeiramente por reflexionar esta bisa mita sinti tal cos, tapesei mi no que hasi tal cos. Mucha voor die sushete anja, het is supposed por verwoord pas sumes kaba, si nos wak ontwikkelingspsychologie, en meeste pobisa pas sumes kaba,
Mama mi tá triste, tá per 6 minutos engani sali mi camber. Então, abo como mama santo, bota bem papia com ele. Claro, baby não pode pisa e não pode papia, pessoa, baby não pode papia. Pero bota mira si, baby tá llora e não tá hanha e cos great, nami vai se kaji. Peuter, por exemplo, of nami vai drummer, 1, 2, 3 anos, porta e não pode forward completamente, pero bisa mama au. Ande bota bem se kaji. Afeta bisa mama doet pijn. Então, bota maneira, mama doet pijn, abo como falwasen, po translate. Interesa, bota internalisar, bota reflexionando ang meeting ko ba zoek uit de kiko porta pasano ko EU. Ja. Mama zijn intuïtion te dirigeren, zo meer zorgen naar emotie. Een vrouw is gewoon op die manier opgebouwd. En met de trahopi biologische banen. No obstante, un tata tambe, ting su reden pa eta inang. So ta eta uiteindelijk has ze moet je sterk. Het kan mij niet hopi bia moet je moeien ku daddy issues por exemplo, of moet je homer nang ku ti mommy issues. Completamente marana mama nang poblaga mama bay. Mama su cucinamento ta mas mio. Wo bota den kaske hende aqui. Então poderia para não somente ta papia mal de outro ende nang, eta hasi uso de bocos nang, stingora simbo permit. Turcosta befout. Ik heb het beste gaslighting you. Misa zit de palavra bekend. Het gaslighting you entirely constantly. Turcosta falta. Anto parte outro. Na momento que costa su falta mes, eta mi falta pa sobre algo den e falta eta dibu. Sí. Sí. No, eta mi falta pa sobra abo si tal cosa, então eu rico ame ko me tenho reaccionar de tal maneira. Juist. Que men se cos quebra de persona que mes também nota a quebre. Quase a teoria de cuchu a engame. Sim, da cuchu alanta bira, a coração bate decidi que tá em cabo. Então, para dizer coisa, na nota toma, na não conhecer toma responsabilidade riba nam próprio acto nam. Então, é parte de tomar responsabilidade é importante. Sei me que era trigger se favor é verdade. De como sobre fora de muita, se bono duna é muita responsabilidade que é por carga, para só cambiar, nota princesa tá, nota mi príncipe, bota bescherm, sere, e nota traga para ontwikkelen. En não proberen volledig zelf, maar sobre daarna, hoe je dat ziet para mim toch? Que é o único coisa que está sorpe, tá de manipular suficientemente bom para soba abo, por sorpe lo qual que é mester dice. Na momento que bota helemaal uitgeperst, en to que ja, bo zelfvermogen tá dood, het bisa, pero me põe nada mais de agenda aqui. Ponota sirve, maneira como mostrar o caba, talvez sei nenhum de boa ainda não pode atender, como você provavelmente já acaba, bota uitgeperst, bota depressief, bota de burn-out, bota ansioso, geen angst of whatever, zeg dat as stoornis dan por bini door die abuso assim, né? E ora numa, het bisabo, ik laat je los. Bond in sem, bond atrás. Ora que cabe chica de lastra un cos que po chica, se acabou. Me lage bisa, bo ba regel tursukonan, ba si tursukonan pe e no timeste nada, e no tin nenhum benefício mais de a relação que tem cubo na e momento na e tabisabo doi trulului bonjour. Perfeito. Pero isso significa que é narcisista tá assina ou such a bad person? Não. Alhoewel een narcista não pode namorar dibo, e pode ter maneira uma estrutura assim, sobre a qual namorada niet fica me mestre tem bepaalde verantwoordelijkheid aangeleerd, bepaalde kosten com maior na adunami, bepaalde tools, para me por bira volledig gezonde volwassen. Pero de caso que narcista não tão gezonde volwassen, pero mind you, bot die narcista genetisch também, hè? Que me niet op piano aqui diz não tem barco echt nascer. Een genetische afwijking ergens, denk ik, chromosoom, como que me kon ergens in de psyche, ergens in het neurologisch systeem. Pero wala nos bisa badre de relatie ko hende aqui ela baila gabo. Mi também que dentro relatie com narcista anteriormente, que tá diagnosticado como narcista.
É motivo que a mim não queda, tá sobra um narcisista sempre atacar a pessoa que está que é por trek manda bom. Mas se botar um narcisista de movida tá importante para abo vai wak e reflexionar para o mês, que está passando com o também, para soba bobo bisa anote narcisa su falta com mita traumatizar, mi também por abisa sei, mi ex maltratar mi No, pero ore abota pisti e rol di slachtoffer. Juist, pero Abota bear with me. den bo slachtoffer shadow, anto pone ku bota ambeta bira ku mundo da contra mi, e gaita contra mi, tu costa passami pa sombra. Camina ku ta abo adrenta den bo shadow di slachtoffer. Exactly where I want to go. Que men ore botin ku check ku bo mes pa bono bira slachtoffer di lo qual ku apasa. Também aceitar e contribuir door die bij contra die grenzen, door die bij contra die autoestima. Exactamente. Bono ta timbo grenzen nam duidelijk pabo mes, ten vinden comisamento, te pabo geef nang aan, pa después balagan nam passa over die grenzen na, anto ore te laten ore of bo trekken terug. Benieuwd was dat bo ponens. Wat cada therapeut, cada psiquiatra ou psicoloog, tá sim é mesmo base, pero não escolhe na final. A mim uma pessoa me trabalha humanista, me quer que a gente mente flexível. Sei que mendi que a gente constantemente por sair fora de toda situação que a gente assume tem que. Het zij door die aan je dansa, guia door die me por exemplo, a mim guia muito e jovem, of het zij door die na mes, porque tem gente que cinco não sabe na mes não tem tingende tabay iglesia, tingende tabay busca spiritualisme, dan tabay volgen ritual na pa purificação, então dat sinti na mas mio. Whatever you feel, and I want me to be a feeling, so abosita capaz de feel, whatever you feel that is going and that can work out for you, do it. Do it because nobody, even combo drumi sonha com e príncipe azul com sua blauw of e hambo color escuro. Kon je me e guy die película aí? Denzel Washington. E não também bem. Chadwick Boseman. Pero e não também bem. Então que te passa? Agora me também na e parte de vítima. So no momento que bota de relação ainda bota vítima. Tate ora bo sali fiche bota stand up. E vítima que te passa kubo bota hecht, bo nota namoradi e guy. Of e muen nota namoradi e guy, então homem nota namoradi muito muito. Hechting tá algo que tá toma lugar inconscientemente no momento que nós dentro relação. Então, o piano não que papi coisa que pessoa se te pessoa nos custa culpa. O ene não lipa foto a meting riba macro uniforme, né? Se tava vai de relação, então durante tira riba bota abuso falta. Sim, Deus. Tava falta, pero nós não pode excluir com o qual passa sim. Então, esse pueblo de coxa auto hopi bom dente. Nos gusta bambosh, nos gusta were, orene muri, nos que saquem a muri, nos que te promete number. Dat is het. En dat is normatief geworden, almost. Want spera que ooit het cambia. Pero algo também é parte de algo que social media a contribuir echt enorm com ne pa blas ecos op ku ecos a parabira enorm a walkie. Correcto. Que meni que te passa? A boca da vítima, por exemplo, não te sente escutar, nem não guarda gezien. Pessoal, a worda de mundo que porta bomama mesmo mais confiança botin dentro da bisabo se de como tá zundra é muita sei ele homem de como tá zundra homem de como tá zundra mulher é lá se tu cospa bodem bebida toch of tá badrenta de relatie bota corda tá abo su falta nos custa tira falta. Maar wat als het een regulatieprobleem is? Wat als het iets erger is? Iets groter? Wat als het helemaal niks te maken heeft met jou, maar op macrosysteem? Nos wa que bigger picture manen te bisa. E nota ba falta. E unico Ramon mi tabi mo bebek pa bo Bible ko baskibi laga shanti ka ba di kusubaran. Bisa benieuwd. É a única coisa que a bo tem controle de beber
So falta ta un triggerwoord, de caso aqui. É o único coisa que eu tenho controle de budget, que eu vou aceitar e o motivo que eu vou aceitar. É o único motivo que eu vou me estar aware de jet para você com para deal com ele. Então vou betra back riba bo autoestima. Tu relação que você an está como partner bo vrij of bo casar of bo juna bo primo. Tu relação que você vai, denje uiteindelijk bomester tem bom autoestima. Bomester stand center, bomester bij trana regular bomes. Anto ami, que te quer em humanismo, te quer que fielmente, en dit is mijn mening dan, pues lo que me estudia, turlo que outro gente hasi kubo, kuta hasibu daño, kuta hasibu dolor, tapa sinyabu, kiko sipo que de movida, anto kiko no, kiko pode tolerar. Exactamente. Zeta, 1, 2, 3 episodio pasado, mi también compartí pensamiento de Cubo. Kiko Kubo topa den vida als een hinde zijnde, dat een spel eigenlijk, Kubo dat topando, die bomes. Anto, si un cos di un otro hinde, ta molesteando bo, o tingo bij find out, seca bomes, ta Kiko di bomes, ta bezig ta molesteando, ku ela hasta val op, ku ene da si ta handle di tal maniera. Yes, Dus eigenlijk tu rende ko boto pata un spil di un party ku bo sad di bo mes of ku un party ku bono sa ainda un party di bo shadow ku bono sa ainda ku botin ku deal ku ni of niet. Minuto escucha. Nada ainda. Uh-oh. Sorry. Awasi? Pode escuchar-me? Sim, me escuchava. Você está escutando-me? Yes. Ok. Ramon atapa turnos cara. Eta bisa, hopi te bianang ku hindi na narcisista, no sa mes que ta narcisista, pero na manera ku nanta perform, na mes po, boborbin sa ka fo, si boting untiki kianas van zaken, ku nanting karakteristika na. Nanta presenta na mes masya profesional y convincente, lagabo kere masya cosmes, camina ta bagong mahos ang dadalbo, un narcisista, ta experto den manipula y endoctrinator gente, panampor llega na nandul nang. Nota interesanang kunanta destruibu mental y emocionalmente panang llega nang nanandul nang. Nanta hopi negativo de ng pensamento y accionang y hasta nang por un rol di slachtoffer ponebu den yen problema. Como un mama of een tata narcista ta heel sterk. Como een mama of tata un narcista ta heel sterk in ouderverstoting. Dus manipulatie misjunang poniendo ng ganya kos ng masyamahos pahinke otro ouder den problema ng serio vooral oratin separation. Nanta dispuesto pa kibra e otro ouder na filingrana y hasta kibra e band tussen vader en kind of moeder en kind. 99.999% un narcista ta egoïsta bezig. Su belang nang ta mas importante kuturkos, un artista sa hobbybong di mustra de bisa ku sempre ta e otro ta fao den turcos, pero na me está perfecto. Na no sa falla nunca, un artista ta hobby hadragend y negativo, ta costabu hobby energia y tempo pa bo convencer un narcista bemira de positieve kant van het verhaal y así nating hobby mas kosna. Hene nang asina, meste wardo yuda pa nam por mira en kiko nanda bezig kune. Hopi chance que speel po kibra si, paso hasta asina na nota mirekos. Jezus, heel verhaal, Ramon. Maar, eta kom, cierto de costa ku Ashanti a duna den su disertación. Pero mi também tem desacordo com ele. Tem parte que Ramon chama, toch? Sim, Ramon de bisa ku un artista ta tra den su belang anto ku e nota wak om zich heen. Dan nos começar com a base de un artista. Kiko ta has un artista ta su inseguridade. Isso significa que é bezig ta door ku e no sames door ku e no por deal ke inseguridade aqui é daarbij overheersen. En de zeta is geld gedragen ons te mira. Met all that. Maar,
não significa que o narcisista aqui não sente bepaalde tristeza of não por experienciar emoção at all. Dat klopt niet. Mi ayega de observar, so a mim mesmo nota mi doelgroep, nota mi favorite doelgroep. Como HSP, hoogsensitief persoon. Narcisista ma wakker, narcisista ta sinti, mesmo com cultura outra gente para sobre eta humano. Eta tur humano tem pari base. Tur humano ta sinti, tur humano ta come, tur humano ta bebe, tur humano ta asiture sakinan. Sim, behoefte aan, basisbehoeften aan culturele ting quasi. Ja. Que op cognitief, lichamelijk en geestelijk gebied te emesun kosna. Pero un narcisista ta sia disso um tiki outro. Tur hende ting belang. Mi tambe ting masha heden na gender. Ora ku mabing our life is niki mino. Bing ke interesse eigenlijk pa mi subi life. Mabing gis pa mi bing type so babiti hopi kosti bisa. Pero ora que mira cos, mi belanga bira, hey, mi po vai life coisa aqui para sobra mi que cumpre com mi deseo de mi que saca mi drang, mi que papia mi no que tai para sobra, é te bira difícil. O narcisista também tem assim. De com é narcisista tá, mak na mi lese misbruik. Klopt. De com é. Mi que vai driva de pessoa, você tá escrevendo texto largo também. Eta escribiendo que kita kunanta manipula ano nanta usa situação ding nang voordeel sempre. Je maakt misbruik die situatie in. Juist. In feite toerhende letterlijk ta usa toerhende. Paso si nota assim né nos não mais existente, então ene só mais existe para por isa turcos. Toerhende ta se uso de toerhende. Se não sali for die esse como basisbegrip, nos posigi. Tien hende te gezond, of gezond, dan nos chama na gezond, awaki, paso kita normal kiko te gezond. Tien hende te gezond, dan dan sa ormia si uso dibo, minoke hasibu danyo. Ormi te bij cumpli com mi necessidade, minota bij hasibu danyo. Un narcisista tampoco te bisa, ora mi te cumpli com mi necessidade, mite of no te hasibu danyo. Maar tien ora tinha snanko, no sa mes ko nanta bezig ta haciendo bodanyo, nanta sila echt onbewust. Zijn er men, is er snanko nanta ma covert narcissist? Juist. Hoe nanta bewust ko nanta bezig ta manipulando y haciendo daño. Echt nota bewust. Serieus dan nota bewust. Het começa voor die umucha ku ODD. Het is gedragsproblematiek no se llama, foi chiquito, é muito hambre, ou é muito moe, que te ganha, é constantemente ganha, eventualmente te vira pathologische leugenaar, é por develop, é por, corre como a palavra, é por develop de narcisista. Agora, isso que te passa, é narcisista, pathologische leugenaar, e não sabe que te ganha. En dan zeg je te gangen, que men is tu rende te keren su mentira, en su mentira, su realidade, dan het moet de waarheid zijn. Am I right? Am I right? Eu acho que não também santo sabe que toevallig semana passada papel over de eu acho que não tem ficar tem coisas a missa, tem coisas a bossa, tem coisas nos turdos sa, tem coisas mundo sa, pero tem coisas tá unknown. Não sabe. Right? Isso significa que o narcisista hope viaja te ganha, pero também não sabe que te ganha. Te ganha, pero in ajuda, para você dat is een copingmechanisme. En toen zien we vaak een narcista het onderscheid fantasie en realiteit. Bij de weten een ontwikkelingsproces voor je moedje. Maar dat ook en not een onderscheid in mis. Kemen die ora me ganha, também realidade, é verdade. Het is waar, het is waar. Sim, você não sabe que vivendo de mundo de ilusão ou mundo que empieza crea, a maneira que está mirando o mundo e que essa é realidade no momento em si of não. En not bewust. En andere wat na bewust zijn, hoe hoop je narcist dat een lek. Met daarbij back. Right? So ora ma começa, sim, eu vivo desse walk. Yes. Sorry for that. Hoop viaja,
nós temos que com uma pessoa que cresce, é diferente fator, então é diferente maneira nós como terapeuta ou psicólogo nós temos que diferente teoria na die ontwikkeling processo que tem. A mim também vanuit het behavioristisch, me te quero op via psychocomportação, tá resultado primariamente de omgeving, en depois me te bij chiki back a ding. Dus ito mas nurture kita nature. Praticamente. Seta mi feel, seta camina a me te sali voor je. Cada psicoloog, therapeut, na te sali fi diferente punto. Right? Boti naturista também, dus seta mi punto de vista. Seta significa que narcis praticamente nota gente que necessariamente tem grandieus reacties, e nota gente que tá post constante, e porta gente que tá vítima constante também. Ture dos, tipo de narcisismo na aqui tá hiba na mi que logra mi propósito. Como mi te logra mi propósito, mi tenho que fazer uso de lo qual que mi tá bom dentro. But nós tudo reconhecer, nós tudo temos que fazer uso de nós todos, a mim tá bom dentro dessa gente, que mente se me te assinar mi trabalho, então mi tenho que fazer todo por todo para me acabar mi escola, se que mente que tur oplossing que me por hanha, mi te busquei. Hasta seta tu mami drumi riba kaya no como te dizer, pero hasta se te seta tu mami, se te seta mi meta, bye pay, right? Una sista. Agora, a mim que tá empatitis, então me tem é processo de mentalizatie, que um processo que bota hanjele na mucha, mentalizatie que men me por leven, met je vermogen om in een ander te leven, empathie. Door como mira mi mama hari, mi tambe por hari, pero agora door como saco mi mama ta hari, não cosco ta ser contento, ora mi ta contento mi ta hari. Então maar Iba link. Verband leggen. Wat je de IQ-test dan constant. IQ-test not gewoon cifra, by the way, dat die reeks onderzoeken. Ora narcista também tá começar leg link, pero tem bepaalde link nan ku en nota leg. Simplesmente não tem dentro do neurologisch systeem. En não a developen, não te zo falta. Nos por rabia que narcista passou lá se nos danho, pero eigenlijk gewoon in de show no tuturo ora mi que se danho. Pero tin narcista ku ta link te pas en te ampas. Ora ta combinina na ta link en ora ku nota combinina na nota echt na nota mira ku ta mesmo situação de outro bate. Então me te volve bijna wat is normatief in de bevolking. En dat is een theorie van mij, dat de bevolking te creëren. Si nós zou letterlijk, si nós zou seguir, aceitar e não doen educação na mama nang itata nang pakiko tata te, pakike mama te, conscientizar nang que mama não pode tata. E se você de partnerschap, homoseksueel, por exemplo, ook kan. Se você tem use, para provide, lo qual é muito mesterse. Por lo menos, educar o mês que tem necessidade primário de mucha para por oferecer. Porque se não não pode fazer. No momento que uso de esta homossexualidade, nós estamos em 2023, isso significa que hoje em dia nós estamos open. Para tudo in de ding. A mim por menos sei, a mim te werk streef naar. Maar met mas open, para tudo mogelijkheden, dan significa met te bestuderen. Not te horen met te comprenderen, trust me, met aan mijn binfikker zou het een taboe pa mi, not te bekend met alles, met te willing to learn, pero bear with me, tiki, zo, te conocer. Baby steps. Agora que me tem walking no direct, met tabatating. Lesbisch koppel, en toen na abene kuna jongwe, en toen met dat ik behandelen mucha. Uiteindelijk bij hopi bonke mucha, mucha de meeste bene voor die outro caso, eta adoptar, claro, en toen emestera acostumbrar ainda com sua omgeving. En dus het dat difícil, want mucha tabata ting 3-4 anos que men dit dat in bepaalde beelden de sua cabeça acaba, en toen dat difícil para por cope. Então, não sai gritamento constante, throwing of tantrums. Então, o que passa? Se a mim, eu me digo de mim, eu vou sentir safe. Então, onthul. Se me mira muito, começa a gritar, então, me não pode ter boy control,
Hij gaat niet kwelen, gewoon tennis net op is parakeet. Maar dat is mijn frustratie. Die komt, want in mij zit ook een controlebehoefte. Ja. En controlebehoefte is aanwezig daar, meneer Narcista. En dit vertoont zo mis, ding, ora mi ga je frustratie, mi por atacabo. A violência doméstica na kuta tuma lugar. Pero mind you, tem very thin lines com diferentes gedragsproblematieken. Que ben dit un antisocial persoon. Então, hoor, reparar, não deve ser asocial mas, me usa a terminologia, un antisocial persoon. Common, pero no, siya nito uno ku echt ekos na kita papya nantar mi talaga may kaya kinig. Nantar resona ku mi manera di pensa, in manera di wak sitwasyon na. Ya no sa kumisa ko autoestima elabolto by narcisismo. Anto inambo ta mira tambe ku formato ta completamente habri que me di camina ku behoefte sali a base di pergunta di tantang abini ku ashanti award di trigger pa join in break in anto enlighten nos ku su kennis di su vakgebied kita bezig con dus zijn ja hoop ik great ku nos por doen espacio para se dame wat Kiko Ramon Tabisa. Alles wat je in positieve zin doet met een goed doel te behalen zonder een ander te kwetsen is goed. Maar mita kere ku si bossa ku e persona ta narcisista i bossa di sumaya nang bo por speel in di tal manera e cos porque da sano pero bo mester ting un hopi pacientie. Paso nang nota malende per nanting nang gebruiksaanwijzingen. Sí. Sei Ashanti também avisa, na nota malenda, para começar nós tortin certo gradatie de narcisismo de nós. Eta queda na cada um persona riba su mes, si eta laga grado de narcisismo ku tadenje manifestatie of no. Se desnan ku ta consciente di kung nanta come over kung nang manera kung nang ke wardu mira den comunidad y con nang te mira na mes tambe meeting hopi organizadi Ashanti si acaso epo logra bin back asombra bota bezig bota den un relasyon un hene narcisista of mama te narcisista botata te narcisista kung botinku handle kung botinku como te bisa armabo mes pabo por handle ke sitwasyon o sombra manera mo te bisa dan narcisista ting hopi gebruiksaanwijzing si bo por realiza si bo por analiza y mira ku ehene ku bota junto con eta un narcisista a base di kenmerken ang cierto kenmerken ku Ashanti aduna. Por ejemplo, los últimos, ubosa que en esta un narcisista no necesariamente esta un mal gente, no necesariamente un mal gente, tiene su buena calidad nan tambe. Anto esta sina esta riba parte nang tambe esta usa hopi bia, nanta usa hopi bia, parte bom, no? Panam por manipular buku ne. Pasando bisabo pero bota papia sempre di parte malo. Conta que parte bom, mas si bom tambe. Di como bota que dawa que malo so. Anto ore nanta manera ku talimara din kumisamenta papia bisa. E nanang nang tapone abo by twijfel na bomes, ribo bomes. Verdad, het hier zo. Het is niet altijd kommer en kwel. Dat in party bom tambe. Anto par su party bom, mi namorar, etc. Decidi tomar decisão para me pôr adrenta den boto, barco, relação com ele. Me tá curioso passar se
se você tem uma relação com um narcisista, com por handle, como por deal com a situação. Um narcisista vai dar ruimte acaba, espaço acaba, para passa por grens não, para não a zet por grens não duidelijk, foi começamento, para não sa com narcisista, etc, etc. Bono a zet in begrenzen não, que menere bo autoestima nota bata na nível que me seta para bo adil ku e hende di kuting kenmerk trekken ng den su personalidad. Dami wa, kiko shumara tabisa. Hopi masinha awe, nunca nota lat pasinha, danki Ashanti, bos nanta si un bon team. No, Ashanti ta top, Ashanti ta top. Ashanti ta top. Pero nota gente que por confiar. Mas eu penso narcisista. Não, mi nota a maneira Ashanti bisa também. Nota necessariamente tem gente tanta mal gente. Ramon também biselo Eva. Não necessariamente um narcisista tá um gente mal gente. E tem sua parte boa também. De parte boa tá guardo overschaduwd, tá guardo tapado door die sombra di. Hey, Ashanti have been back. Great. Super. Guardami. Twitter. Yes. Botei. Yes. Sorry, mas. Kahit siguro na bateria, alaga mo na kaya. Sí, es batería baja. Pero me escucha lo cual nang kawar bisa. Kiko ta tools nang ku popor huza pa popor dil pa bomes. Sì, ma sono sei non so kumisa programa aqui o autoestima, anto a base di sei abin pregunta, anto abin nossa baile parte di narcisista. Anto possível soro para bo autoestima tá mais alto possível, você tem tool, armor para contra de aanval ng di narcisista? Praticamente sim. Passou maneira mabisa anteriormente self-esteem, dat toma lugar de zelfontwikkeling, dat toma lugar de identiteit opbouwen. Precies. Identiteit opbouwen, dat voor die baby, eigenlijk een fetus. Ten momento na bamuri. Belas ontwikkeling de sabedoria, wijsheid. Zeker men ku babiba tulo ko por mira alles wat mogelijk was en kan zijn, dembo zinsgeving, zinsgeving, en to botamuri. Oké, kiko po asi, agora que bono po back na tempo, ko botaba da mucha pa po build po self-esteem van toen tot nu. Helaas, dat kan niet meer, bono po bij den tempo. Dus ze zei te prome acceptatie. Wat yung kusinya acceptar, bo debilidade não, bo fortaleza, significa maneira para fazer, pero a cultura ainda está funcionando, da dor skibi, kiko tá bo, lo que tá sibu fuerte riba papel. Skibi não. Kiko tá sibu débil segundo riba papel. Então, overweeg, mas se lo que tá sibu débil, tá mais largo, que lo que tá sibu fuerte, esse que médico, hey, nós temos balanço, que nós temos vai direito, eu tenho vai direito, balance. Que melhor eu tenho que começar a give or take. Que coisa coisa não comita débil dentro comi por aceitar. Que ora me vai que me também você, né, por exemplo, coisa comita opi débil dentro, me dá custa papia macha opi mes. Me dá papia macha opi. Não necessariamente com debilidade, é, Ashanti? Abrir? Me não necessariamente sei com debilidade, é? Pero a ons também na parte. É motivo que me tá self-verzekerd, tá? Me saco, me tá papia hopi. Pero esse também fortaleza também. Die kon. Ken je kracht, dat is ook je kracht. Que men niet ding en lista largo de debilidades que botem e tem debilidades que juist a kracht. Então eu começo a pensar por mês na que momento me te bezig tá wak é kracht como debilidade.
Paso esse tá valkuil die não celebra, não celebra não tá helemaal so smart as we think it to be. Tá nós tá haciele inteligente carumbiador de dunele. Atun tem que conhecimento. Ata a era ba corre bicycle ba cai, e seguinte bia no corre bicycle de maneira bom bisa e seguinte bia no corre bicycle mas. Eu disse, e coisa que ba hasi que bicycle, e sei bom nota sim mas. Bota subir bo bicycle, bota por vai. Bota ingo tuma, bo debilidade e bo fortaleza maneira corremente bicycle. Ei, Macai, hata que como assim rubes? Me tá tem medo para somente em 2000. Hata, mane debilidade de mim mas também, por exemplo, me tá sali direto em anfal. Então, debilidade como queda com ele depois de tanto relação tóxico e trauma não como passa de dia. O ene papi comentou, opi bia minut, me tá contra dia me tá em Espanha. Me curpa tá começar a reaccionar. Escuta aqui, bo curpa tá bisabo. Ora, o ene hasi algo, no reacciona a mesora. Escuta bo curpa. Se bori pa, me scolder nang aisa, me tá hala rosea mas pisa, mi pulmão tá muito pisa, mi mão tá tembla, of juist, mi boca tá vira seco. Tipo de coisa assim, né? Tani ficar bo curpa tá bisando bo, e tá manda sinal da bo amiga lá. Ei, é coisa que tá indo contra de bo autoestima, e tá indo contra de bo moral, e tá indo contra de bo intuição. Lo que bo curpa tá fazendo, tá assim na gek. Kutimbianan ta papi turi kos niki online. Nos ta mire tu dia, nos ta post nan tur dia, pero nos no ta praktikaran. Por exemplo, Mahatma Gandhi sigumegi di bisa eko say, ora ku boto pa ungene ober si bosinti butterflies tembo soma e gai no tisun. E no tisun. Não, tá hamburger botin. Hamper botin provavelmente. Dus, pa sobra, namorado de persona, bom, tem que sinta se que assim, persona entra, mas oh my god, bota machadia me, não, gente bota que será conhecido né, então a bepaalde gebied bota para, gente aqui, mas mira sua debilidade, mas mira lo qual que tá forte dentro, e nós também sa, demons não, cuso demons não tá klop tiki com outro, can be, ok, bom, me tá aceitar su demons não. Pero dia kubo demons na, ami dia manan demons, pero ito qualidades. Am tema ng shadow, sim. Do shadows na. Si dia ku, na minha manan schaduw, basta do sono tiki mas, okay, metin dark humor. Dia bo shadow ng, decidi ku, hey, dia que me nota tolerar a persona que mais que kawar. Então, inami também thin line between kiko mita tolerar, então kiko mita aceitar. Pasonto turcos ko mita tolerar, mita aceitar, tanto turcos ko mita aceitar, mita tolerar. Dus, ora bota baito po wende, het sai muito ene muwe, nende homber, busca pa bosa ko ene kita ore rabia. Busca pa bosa ora ko ebira nervioso, com eta, prometo bobira bisa, bosa essa kita mi soulmate. Tipo de ponência na cine. De como de bisaba sa que se minoba yung lespe sa que mapasa plain hard origin. Whatever you do, soro pa ehende kubo tingani escorre papta kubo for a period of time. Para ser conhecido com ele, não somente para conversar com ele, e não também assim que botem com baila man com ele para boar que completamente junto com tu cos que tá fez curva ou make-up que tu co que essa que tá pene moena não que tá su peluca com buen percutur que tá tur papal como ende homem essa que tem moe comida que era com ele uma papel físico não é botem geestelijk não também. Want awo ki awen die party geestelijkheid, mirando tour mental issues na cultura ne da canando kuner awen die parte di mira un ende mental suno tin más de mi concepto tin más peso ku parte físico suno correcto pa sobra kiko ta hasi ende suno ta su autoestima. Passou solamente no momento que é self-ontplooiing toma lugar, self-ontwikkeling toma lugar, o processo vai completamente. Uma pessoa conhece o mês como mucha, conhece o mês como baby, já bota tábula rasa. Uma pessoa que conhece o mês, mita assim que maneira mucha,
Ang como mucho me te gusta un arriba schommel, me te gusta by web. Ou como um joven, me te gusta, a mim, por exemplo, como joven, me te gusta arte. Pero tem um joven não te gusta sinta flirt. Tá coisa bom, eigenlijk. Het is coisas que te gusta, a pessoa te gusta. Of portanto, bisa que me te gusta juist bij pinta, of skibi, of traha, ku blokkie. Busca bo afinidade. Anto, después ora bo kabi ontwikkel. King bota, bota bisa pero mitu muwe, mitu amber. Anto, mi porta ku ungene mas também. Sì, posso te sei, così bono ta, si bono sa quem botar, bono ta contento com a persona que botar, que bono ta stima a persona que botar, bono tem a ruimte para você estima um gente de verdade tampouco. No. Juist. Niet a ruimte, niet a habilidade tampouco. Mas se você se você estimando bomes, então bono tem a habilidade para estimar um outro de maneira que bolo que guardo estima. Praticamente, é hobby, é um tique mais complicado que esse, pessoa, que significa realmente estima bomes completamente. Paso tem hora nós por bisa ma make-up mi cara, ma rushi mi unha, ma cuida mi corpo, mas self-care, ma stima mi mes. No, se ante parte extern. No, juist. Anto, opiene, nante bisa pero ma cuida mi mes, di com outro ende, ora nós waken en subisa si, tal italiano te bisti machinete mes, dus eta heel zelfverzekerd. Porta eta kana com masker op interdia, eta heel zelfverzekerd. Maar dat is niet waar. O diga-me se é persona aderente um abusive relationship. O bibia não está para pedir ne homem não que tem abusive relationship, pero stel botung ende homem ku aderente ku muito muito narcisista. Também tem. Ora você sali foi de relação kita passa a homem não pode confiar em ele mais. Que men. Você se danha para turene. Então para o homem era. Ebia que mita durf sali na vanguardia di hindi homer na pas normal minuto gusta siele. Minuto lanta commission anti-abuso hindi homer. Pero lang nos pan defender nan tambe, tingin mo narcisista tambe. Anto como ko hopi bia nos te queda ko mira riba hindi homer, ebe hindi mo kutawar abusa, anto tiki riba hindi homer kutawar abusa. Nós estamos com een homem que queda com verschijnselen die een traumatische ervaring. En verschijnselen na aqui também por riba na inseguridade de momento e por barra bo autoestima. E men lo que te segura autoestima te fluctua. Autoestima não te vast. Com experiência de vida, bota hanya sa onda bota sentir seguro, onda bota sentir menos seguro. Então onda ainda bo botra, que é possível para botra, fix what can be fixed. Atau laat los likos nang ku puting ku laat los mo da kargi ko kiko minda lesan No, Ramontas que vi com macha hopi hende mo narcisista tin ciklop. Klop. Pero no maku bota tende mas tanto di hende mo na ku ding relasyon ku un hombre narcisista paso tin abuso quando dice abuso domestico, eccetera, eccetera. Ando Anderson também pode ter abuso domestico, da club. Pero kita pasa bobay macro, corsou alanta geração anterior que estava machista. Praticamente, em ambos botem a cultura, nós temos a cultura italiana, mas que vem ter toneelstuk na Holanda over die Zeumbia, cultura machista. E não, não tem maquiora. E não, ora vai ser que seu brother, né, tem que mostrar que ela dorme com vários e não é. E tem que mostrar que é muito obedecido na che, alfa male, e tem que belte com op. E tem que mostrar que ora vai bebe, é pro bebe, mas tanto que o outro brother, né. Porque senão na Holanda não tem mabu mitje, quote unquote. Maar dat hoort bij. En dat is erg que de een bepaalde fraternidade. Zeg je dan de kosten grossa lezen de notícia todo dia. Tem homem, homem masculino, dat mata outro homem. Simplesmente omdat jij het niet aan kunt. Dus voor sobre nanta outro gente, outro identidade.
Ora, com nós por trazer sistema que por salvaguardar é homem, que está inseguro. Kijk, menos que bisa mita kere também é muito narcisista, tá guardo mais de label como muito jaloers, muito tóxica, hoje em dia não tem mananto. Minta quer é luz, não. Bepaalde coisas não conhecia, mas tóxico, então, esse tá turbia, me também life, que coisa, me tem problemática hopi grande, me tem problema hopi grande, no momento que ele tá fazendo uso de palavra, pessoa está quadra com a terminologia de sociedade, ou com película, ou com magazines, não com boteleza. Toerende, met een bepaalde hoeveelheid die jaloezie, toerende, met de poragaya na bidumbia, toerende, toer kos kubo te ama toxico toerende, kubo bij deal kone, tine, hasta bomis. Ami tambe tine, right? Dus sorry, ora kubo te bij schrijf iets, definie pa bomis, wat is dat precies? Passo se não me compreender por base, base. Ora me dou na terapia, me escuta mi paciente, mi cliente, como me dilante, paciente, mi cliente, se me não compreender, bom, me por hasta hertraumatizar mi cliente. Dus, me te hoop cauteloso que me te escuta, então me te gusta bevestig. Sobre a minha maneira de compreender a Lucia, não tá boa maneira de compreender a Lucia e of sentir. Sí, klopt. Ja, aqui, Ramon está contestando bij Akriba Minuska, esse é jaloers está gezond. Certo gradatie de jaloers está gezond. Certo gradatie de jaloers nos stoort de nos gesteldheid, de nos fysiologie. Klopt. Klopt. Het is gewoon assim. Het is gezond. Ik heb mijn nieuws revisando, mi kemen ko nang nota mira nang bo kemen ko nang nota plak e label di narcisista riba hene muhe. A pese nota tende hopi ko hene muhe da narcisista. Ibo tende mas tanto ko nanta yama nanta plak nang e label di jaloers na lugar di e label di narcisista. Ja. Ik agree desse não. Sobre mi narcisista, de mi orientatie stages, de postagem. Então, no llega de mi of realizar una demanda nunca a luz. Ja. Mas llega de conversar com um narcisista que está cerrado em prisão. Agora, se que tá minha observatie van de wereld, en dat não significa que é realidade. De minha observação, grande maioria de gente mulher que está narcisista, não vieram tá detenido. Não sabe mesmo que não está narcisista. Se você vai ver a estatística mundial, tem menos porcentagem de narcisista feminino que tem de porcentagem masculino. Pero bota también sí. Sorry. Pero bota también sí, maar net moet je me como conhecer que a landa zo inteiro su coachingspraktijk daarover of daar omheen door die ku sumama tabata narcisista anto voor su experiencia lanta de un caso ku mama narcisista ela vai analisar su mes anto awaki eta zet su mes in como coach pa hindi poder kusinan den situação com ang maior na narcisista. As in su mama, dus toch een femenino, who normalmente interacta con normal den comunidad y nos unguta será. So será bota mas tanto verdade, então será están bota hayan skibi, pero ting están também kuta narcisista escondi, toch ta give nang yunang hell. Papaya, por exemplo, mama com talanta, de repente com si mate. Random things. Ora tá narcisista, hopi bian, nós tá mirele como, que me stoornis zaken, eta den cluster. Borderline
en het is een beetje gek. Sobre o mulher tem bepaalde hormonen não que o fluxo de sua maneira de reaccionar emocionalmente. Então, também é um tique mais difícil. O mulher não reacciona narcisista mesmo com o homem. Mesmo com o homem, cada um é diferente, cada um é hasi e atua diferente também. Dus a única maneira para bepalar image é se é narcisista, pai, é psiquiatra, é psicólogo, het zij pas sobra ela wordt detene, ela bij TBS kliniek, of ela wordt opgevangen door die juvie, vochtijraad, etc. Of ela na school na nga tumanota di een gedragsafwijking en to na geven aan. Ja, se mi che men kuta dorku en nota wardu registra. Oi. En nota wardu registra mesmo tanto of mesmo lie ku ora di un hende homer anto reta peseta parse manera ku noting moe narcisista takana rond los voor die detentie. Sorry, me cortava. Het is heel gek, maar zo'n otro ejemplo die zegt, por ejemplo, quanto gente muito que autista beconoce. Wat antes psicologia estava hopi gericht riba gente homber. Dus ene homber estava emancipar, pero ene muito no. Então tu recos nang takana sam ko outro. Tu logia nang ko escucha psicologia, oncologia, tu ler nang takana sam ko historia. Nan ta takana ko gera. Kika pasa de psicologia, kika te ontwikkelingen nang. Right? Então si bo sigue, então je moet acaba de compreender dat tiki hende moe dat wordt onderzocht. Dan ons toma gewoon een tiki tempo para pensar que na año de 80 ainda não estava a prática de lobotomia. Right? Dus que men não pone dois cos de metal que saca elektriciteit sobra botin que cambia bom denkwijze daardoor. Het is eigenlijk frituur bo hersenen. Het is matabo eigenlijk. Maar ja, hoje em dia nós estamos muito não, nós estamos aan het ADHD, nós estamos doen Ritalin, ja, ela vai sentar quieto, heel goed. Ja, é possível sentar quieto. Klaar, het werkt. A mim tem bepaalde grenzen, não com medicina, se não sou meu, me lees bijsluiter na met de spanta. Se tá a mim. Dus dat min que psiquiatra não mag ter seu trabalho nem nada, querem me querer Deus me dá bij dokter ainda, dus je dokter bisa me sei de cure, dus I will take it. Pero se me pordil com a coisa como tem, me te preferir buscar outra maneira. A mim, por exemplo, se me yuta toon ooit ADHD symptomen, se lá que se mira, então nota para sobra a mim a educar of a portador de mim, então me san, se me te punta outro gente eigenlijk também, se também lo me percurar pe, também se me de amistades, lo a mim lo não laga me usa remédio. Não. A mim não escolhe esse, tenzij remédio wordt usar, então remédio vai ser com psiquiátrico, sabe trabalho também, então wordt usar para regular me yupe, dia gata tranquilo, então depois me stop de usar, para começar a terapia. Significa que afhankelijk die substância e nota sia laga su corpo mes também começa crea algo de defensa contra die whatever goedje goed bezig voor een kortsluiting. Sim. Dus je moet het tópico de autoestima, se me tava que ontwikkeling die umuntja, como je te has die ontwikkeling tanto que a medicina tá se suf. Juist. So wat bira Ritalin die ervaring aan kumatine die ku aduna nang yuna Ritalin e yuna na para bira gewoon zombie. Kung moet je zombie, het denso por een periode que está bezig te ontwikkelen, buscando su identidad. En osa con etinku handle ku waardes en normen y su autoestima, bota queda tenele duf. Dus moet doen een chance. Misakulander onderzoek naar gedaan, dat moet je dan depressief, en toen er is een atrobe die auto-estima.
Pero também door die heftige gebeurtenissen, também que te pone com pessoa também cai sinta de rouwverwerking. Cora rouwverwerking com depressiviteit, não também são coisa, está triste com depressividade, não também são coisa, é? Bijvoorbeeld chronisch depressief, pero bijvoorbeeld dingen periode wordt depressief também door zo'n heftige gebeurtenissen. Nanta duna, henen aan kuta depressief bepaalde medicina. Die kunnen dat kloppen, Marlon. Ramon, ik ben. Door cosa depende di sterkte di Ritalin. No, wak, erfa ami, lo que como bisa ta dordi, hena nangu ami a yegi papia kune. U aduna nang yuna Ritalin, nang yuna, denk in geval lang nang yuna a parabira zombie. Ja, botin differente gradatie, inderdaad, die dosering. Pero is nangu ami mes no amak mee, pero is nangu ami a papia kune, nang tabdunando mi tour, resultado terug. Vandaar que uma uma na casta observatie Yumi ook een psychiater que também dia densima. Dat is heel erg anders. Ante conceito eu mas minho também com psiquiatra que estava aqui dia densima. Thin line. Pasó ti mama. Kiar sa nang kono se yuna mas mio paso ba ti ora ti mama nanta manipulana yuna as na tanto nanta bisa koke me gusta disputar me gusta mensen kost terwijl eigenlijk niet waar. Zijn tu mama narcista também, ore? Juist, entre outros, pero porta mama também com roupa e necessidade de controle. Mama com OCD, mama com ansiedade. Não todo mama com controle behoefte de narcista, hè? Dat hoeft niet per se zo te zijn. Er zit een mundo grande e amplo de psicologia. Talvez você não precisa sempre turene bij um psicólogo. Hasta se você conversar, se você tem qualquer inseguridade, bij ser psicoloog, dat is een te, se você nota pensa van, hey, psicoloog dat te hoogdrempelig, bij ser een coach, invertir de um coach trari, babo autoestima, e coach tem, mesmo tools conosco como terapista, tem, e coach também tem, excepto nós também tem behandeling. Precies. We tem um outro invalshoek, zeg maar. Pero in aanbod aan jou também é parte una seca nos, de body nos heen en yuker zo. Pero ako babisa ko babayon si kalo bonta loko mi tanto. Loko bota insinua kumita si bota insinua kumita loko si mi bisabo kumita kanando na kami ni psikolog. Essa é a primeira reação que eu botanhando até ainda 2023. Normatief. Cultuur. Zit daar een ontwikkeling in psychologie. Op macroniveau, kiko nos keren op meso en op micro. Precies ko mi kera man kainva. Kainva te bisa por ejemplo na corso na nota costumava by psicoloog. No, esse exactamente. Pero ora ko bob tinke terminologia psicoloog ding un gesprek en ik sabo pero bota bonbon toch? Psicoloog ta pende loco toch? Então, mas tu sorte louco, caminha com bota buscando gewoon hulp, caminha com of diz para papi, ja, mania babisa ore. Bota buscando gewoon hulp, bota quedando claro com algo com boque surpassa, bota quedando claro com entero bota busca hulp. Busca hulp, não um cos com nós normalmente nos pueblo tá assim 1 2 3. No. Het bira un taboe eigenlijk. Pero para bij ser psicólogo te simplesmente no momento que você contesta, por exemplo, riba algo que você busca, algo que você não compreender riba terreno de pensamento, sentimento e behandelen. Se você não capte, é assim erg que se moet die onzekerheid tocante de menstruatie en de mama não tem presente e não tem ser feminino, bota hibe muito gewoon, é psicólogo tava pegando over te sei. É por é de facto é sistema multidisciplinário que nós tem. Me supone, me pode pensar, por exemplo, a Capriles tem sistema multidisciplinário. Bom, you não solamente vai ser com psicólogo. Tem ortopedagogo, tem gente especializada em cada terreno. Agora
Ja, minusa tot ver consulting sei, pero na dokter die kas eigenlijk, bo dokter die kas tambe, mister op zich bepaalde gebieden, e por escuchar, se gumi se minot yera, corrigi-me se me terobes, pero dokter die kas por mira tambe se botin slaapproblemen. Nou, die corso minosa, mi sako akinami huisarts, die afdeling die GGZ. Juist. Die geestelijke gezondheidszorg, apart. So, ora ko prome, ora ko ami a realiza ko mida de un burnout, maar bij mijn huisarts prome, to en dan verwijs me door in een naam GGZ, kutini nieuwe praktijk. Pero GGZ, nota bata is een specifiek, nota bata specialisading caso di mi, dus kung uiteindelijk me buiten camina. Pero naulanda ki nan tinha posibilidades si. Wachtlijsten largo, hoy en día. Cultura mental health issues nan ko tinha aqui, wachtlijsten te largo. Sei si. Pero vou observar quanto nos tarda acaba com roupa já Exatamente. inseguro. Autoestima é tua reação. Riba coração, tabini, do de falta de autoestima. Letterlijk. Falta de autoestima começar na zelf verzekerd veiligheidscomité hanya di kas kiko tinskibiki na nos vake. Ramon Taskibi, lagami yame ekos ouder awaki. Si ouder te bisa so you, kung eting ADHD, PDD, NOS of wat dan ook, G's pa EU por hanya un label, kami da EU ta bombong. Met andere woorden, bota praat bekend ziek, teku después EU mesta kere ku eta ziek. Konos te yame soorto di ouder asina. Het is een number. Era un number. Imbobiri pa siya wakin. É uma lesson psicológica. É uma lesson psicológica como no bobiri be nombro. É terminologia. By proxy. Sometimes by proxy, bota yama coisa tá. É tema Munchausen syndrome by proxy. Então, me sabe de coisa by proxy. Eta na momento que a pessoa volgt, a pessoa que cuida é muita, é maior na mesa também, nanta hasi é muito malo, é dor de bisa que é muito que tá malo, la gele quer que tá malo mes, para bepaalde benefício. Agora, mas nem bisa no começo, turcos, turene tá trari ba kiko da beneficiando. Turene, como mire? Behoefte dat kiko te beneficiami. Hasta ora bota helemaal onzeker, bota inseguro de mes, sempre bota trari ba kiko te beneficiami. Por exemplo, se me tá inseguro de mi mes, kiko te beneficiami, mi mes tem wende para ajudar-me constantemente. Que meni, esse bota vai buscar também, anto bota que da ding que me, bota que da ding effectem rol. Te ora bo be aware of it. Então bosa kiko outro por beneficiar. Kiko tem praktijkondersteuner. Esta verdade. Bota de mute. Yes. Me que bota de mute. Ona. Tanchi. Sì, ma se sei non so mi sa. Yes. Sorry, sì. Mi dati di mute. Come Zoom verschijnsel. Niet de mute. Riba e parte ku minus katabisa ku huisarts ponavo slaapmiddel, pero maioria di bes me se verwijs bodor pa ajudança. Dus huisarts nota specificar riba specialisar riba e parte die geestelijke gezondheid. En toen nanting praktijkondersteuner nang of een GGZ praktijkondersteuner nang dat zie. En tot demi geval daarmee ora kuma huisarts promekos ka labisame da kumike slapel. No. Mino ke slapel. Mike
saki ko tá passando, mi mesmo como analist, mi que saki tá passando kumi, anto mi que kom er overheen, sin intoxicar mi mesmo com medicamento, anto se acaso, manis machani ta bisa, o bobi sami ko ta, esse é o único, é o único redmiddel ko ting, ore, nós por dialogar riba e parte, pero mi que purba, ma mi curva mesta zelf retsam, promeco mi bainka, tóxico, como é medicina de curva, de mi curva. De maneira como a mim tá mira, gezondheidszorg. Te quadra, tem um coisa que te bisa assim, que é dokter die kas te verwijzen, se mita te referine je dokter die kas spoor doen na slaapmiddel, en de dokter die kas spoor indicatie bot depressief si of no. No, ik kennis pa wat, ik kenmerk nang anto bisa okay bong botas cortan tu ribatal skal di kiko a mi mes no posible dabo pero mi ta verwijs bodora mi collega kusi examinado dentro pa ding ito wakbo ito mira simptoma anto a base di bo simptoma ito bisa ang mit vermoeden tot anto ore ito sinta unto que tim jariba anto después ora que cabe sinta ito bisa anto botaya de rapport diagnose tal e tal het zij door verwijzing naar anto ore bota bij een specialist en de specialist behandelen de mi caso por exemplo met een specialist mi specialisatie de dramatherapie vaktherapie pero viniendo back riba drama full off topic pero dramatherapie é interessante kiko bota si precies nós conheci algum dramaterapeuta no Corsol, pero eu não estou reconheci maneira na Holanda, porque eu me quedei na Holanda temporalmente. Vakterapie riba zo'n mens een overkoepelnaam eigenlijk. Het is een nummer dat een bepaalde medium dan ko otro. Nós tahasi uso di bepaalde medium maneira baile, creativo, baile, música, sonido, drama, de mi caso, botava dat een tempo tuinterapie, boting speltherapie, boting assim. Art, goed even todo. Boting hasta hoy en día een boxtherapie. En dat is heel erg nieuw, relevant nieuw. Boxtherapie. Kami kennen dat bij sinja box brengen, to a base de technica e po geef aan kika te sinti. Pero de parte di drama ko abota hasi, bota schrijf uit personages pa bo cliënten nang antolaga nang beelden uit om alles na meting ko imagina mi mes? Entre otro. Of situación. Bota doon na sa misalang sakit na sitwasyon, bota tal personaje anto improvisawa kiko ta sa lefo of zoiets? Algo assim, no? Entre otros, tem hópicos, que para mim facilitava 4 jaar studie. Praticamente nós tinha psicologia, nós tinha tudo problema na psicológico que tem. Nunca nós não acaba bij de way pessoa DSM, que nós usa tá macha grande mesmo, dus het wordt heel moeilijk. Het is dan ons juridisch boek eigenlijk. DSM-5 aan de zin, toch? DSM-5. Sim. Que me que da updates, por exemplo, antes LGBTQ estava considerado problema psicológico, então nós está develop no en not problema psicológico. Het is wie de persoon is, het is een eigenschap die je heeft. Hoy en día, por exemplo, nós está aqui DSM-5. Nós sim aqui que é problema na psicológico que está mais close para dramaterapie behandel. Então, nós estamos na stroming nang ta, por exemplo, met het cognitief, ribe gedrag, que come te pensa, que come te sinti, die come te se koi, que te gevolg die lo que me ta se. Of, por exemplo, me potrà voor die behavioristische stroming, of me potrà riba DVT-stroming, het tem mais diferente stroming mis. Lang ons bang cognitief gedragstherapie, que een stroming, by the way. Nós também psychoanalyse tá met een stroming. Boude je ora nipo hasi uso de diferente tipo de terapia. Un psicólogo também pape kubo. Het hasi gesprekstherapie. Het conversa kubo a base de conversação bota bing los eigenlijk. Botin por confia por psicólogo, Op je também psicólogo, então não tá força confiança. No. Tinko no por sinti tegenoverdrag, nee por nesse. Confia por psicólogo, voor botin. Sorry. Ben daar dan dat. Dat is maar kita voor die is zo'n die GGZ. Dan maak je een outro echt met dat vibe
Ribe mesmo level ko ne, ando ko ayuda mi echt op ibo. Dat hoop je importante, dus not tour psycholoog te gericht op jou. Dus ja, corona psycholoog toen hende na primeiro lugar. Het hoe hende. Het is zijn eigen ervaring, zijn eigen dingen. Nou, stel per exemplo, se abot bin nikor so, die ervaring nikor so, bi culturele aspecten tambe po een rol. Dat is het psychologie malu. Pero el psychologie primariamente es diagnosticado, es por diagnosticado. Un psiquiatra también por diagnosticado. Pero a mí como terapeuta, behandelaar, no por diagnosticado. Pero kiko a mí cita hasi, ku psycholoog nota hasi, a mí tabay se ka e persona ku nota durft die papje, ku no por verwoord, ku nota habil, ku su uitspraak. A mí sí por losse persona e. Die komt pas a mí tabay riba drama. Kurena te gusta speel alsof, doen alsof, op een bepaald gebied. Aston narcista. En toen ori ding spel, doen alsof, met daarbij waak ori, kiko tá passando que a pessoa que me te observar com eta se uso de sua curva eta wak mi ora ku eta papia eta hasi uso de su bolso maximal en dit is zo'n hobby theatraal gewoon theater maar het is geen theater wat ik doe is helemaal geen theater en not een activiteit wanneer om begeleid wordt eta terapia wat heb ik onbeaden si man zei tami en toen ons te ban hariba bo ontwikkeling specifiek riba essay mi nota kana kubo turdia pa mi wak turdia ang la ko me la bebe no essay nota mi trabaho pa mi wak hey konta kubo awe okay kiko ba experience awe en to kinos te hace nos pasi rollenspel lo que ba noem nos te speel ons scène af de behandelingsfase pa sobre pro me fase ta met de regular bespanning pro me bon conoscemi veiligheid bouwen structuur dus best nos te baan na behandeling kiko eigenlijk boek je dansen kunin een persoon que tem de dança com diferente coisas então eu me tá observando cubo me tá vai escrever conta cubo ende grande gusta poesia não gusta conta escrever verhalen me pas rituelen também na ku ende ku ting rouw verliezen et ting verwerken e me botar ritual caminho me propone carta de balão of nos tramboto la que drift para riba lamang at me se visual pa po popola gabay me opi bia ding slachtoffer na die Oekraïne ki mucho nan kon no mira na mayor na mas opi heftig heel zwaar a mí me stra stopurato que sepe so het kwam echt naar binnen kom met as juda nan então essa é a maneira nan conosco ajuda Nossa sali direto na vanguardia no momento que uma pessoa não está hábil em seu papimento. Se bom mira mucha ku tá o teste, por exemplo, nós está sali na vanguardia mesora de não, chanang ku denam comportação tá hopi druk, nós está sali na vanguardia de não. Lo que é psicólogo não tá mira, a mim sim tá mira. E porta mesmo cosco inteiro ora ansiedade, zeg het ansiedade, het possível ansiedade. Friemel. Ora mita papia kubo, mita unga ko algo di kong, zeg het mi coping. Se boto buende, kuta friemel na supanya, mane amita se saki hopi, ni fica mita ansiedade. Mita ansiedade, ora ami por mi manga sneaky di kong, paso ami tin stress. Tu rena ta na seco stress, mi stress mi sinta kiding, amita indo lo schouder. Se boto buende ku botan indo lo schouder, stress, wat in cozinha regular, bo affect, bo lo que bota hasi. Significava bij hoop contra caba de bo intuition. Bo intuition geeft bo aan best, tras die best, en toen bo afvermijd. Bo afvermijd, as na tanto ko wala bij sinta, o bota sinta asniki. Si bo topa ende grande, kutakana asniki interora, ete bultu na sulomba, stress. Ati malesa hoop op toere stress die toere tempo que no a uite en no a sinha con het in uite of papier eruit. Tak je po. Mama mi tintuloy perica. Stress, ansiedade. Ribosa mesora é muito aqui, me tem que handle com é diferente. Missa com caprilas nan ta of te cabine com mita cornan ta do na begeleiding. Naar bepaalde ouders. Te camina com missa. Een bepaalde systemis na tema na. Que men die ouder te baien, eta maak mee en mucha.
Então, wat sim também certa coisa, pero gericht op gebied pa é maior, com essa deal com o senhor, minha e mira esse, mas já ooit na Corsol. Mi saco na Holanda assim, mi te tra hopi gericht riba systeemtherapie. Systeem ta met een stroming. Door kom te keer hopi bij de omgeving te bepaal en gedrag te moet. Promeco e moet kom je toon asociaal gedrag, antisociaal gedrag, etc. ODD mes, básico. Mi te kom je tackelen. Door lo qual kom je por, en te zitten aan, mi streven als mens, mi streven als therapeut. Door lo qual kom je por salvaguardar die emotie, I will try to do it. Alles in mijn vermogen. In mijn vermogen, die kom, persoon met de bescherming mis. Waar kom je als telugrensie? Met die goede bescherming mis. En te zeggen dat een kost kom je dat in hoop dificultades kom je bescherming mis. Kiko mita Bota hende, anto mas ina botong HSP'er, me bota betrek turcos, diba po mes? Si é mucha logra, ave mucha que mucha logra great, que mucha que assim logra eitami afal. Dat vooral. Er te hebben vooral hoop. Ora como logra de compreender que kota HSP, quem me tá como HSP, então hoor me bouw mijn identiteit in je. Hoor me te in staat de bisa me te in stress me culpa dat ze bepaalde ding door die tal. Dan je bisa me saco esse te passa off, bosa me nota atender que gesprek. Se me durante uma discussão, por exemplo, não me reparar, nos nota chega uma solução, me te para a discussão, me só. Dat stopt. Não passou boa tiração, of me tiração, of quem tiração, roupa passou en eta cansado, mas começa a cansar. Então se a mim começa a cansar. Yes, bago misa kansa to, bago misa realizar, kiko si tabo grens na, kiko si bota tolera e kiko no. Anto si bolaga passa riba over di lo que kubo nota tolera eta asi abo daño. Lego mai kiko ta passa contra ende, pero abo tingu bescherm abo. Essa é clue, abo tingu soro pa abo por wag bo mensen speel bij wijze van. E por deal ko bo men. Por si bonoya na mucha, então bom po wag bo mensen speel bisanto, ribo intuition também comissão rol. Tanto é doctor casan sempre de sabe cora escuta bo curva. De verdade, corda, escuta bo curva. Cada uitslag kubo saca na bo curva. Cada rare beweging, me net dat tempo mi cara taba twitch, neurologische problemen, mi tem problema com mi nervio na aqui na. Oké, mi tigo bij dokter ora mi te hoogsensitief, que mijn neuro mi te vatbaar pa immuunproblemen dami. Mi te een immunologisch probleem. Sim, escuta, kiko bo curva tá bisabo. Esse é também um onderdeel crucial de autoestima. Sim, escuta bo curva, kiko bo curva tá bisando bo. Mas, por exemplo, a mim tem immuunsysteem systeem. Significa que a curva não está nem op bepaalde stof não para mim crescer tot completo. Isso significa que hey, tem coisa que eu não posso comer. Então me para arriba. Tem nada que me pode ferfelo. Não, não te ferfelo. Portanto, não tem uma alérgica reação, pero me dá bem malo se despes, me dá bab de peso, me tem coisa que me trai me je, é estrobando-me. Dus ora me vai ao restaurante, me dá erg pizza, então se botar um ene que te traz como chefe de restaurante, não toma tu rene mal. Tenzij é bisabo, que é huevo sem huevo dentro. Dat zou niet kloppen. Pero pero se a pessoa bisabo bepaalde dingen, tem tu menos sério. Sobre nota turma lesa psicológico vooral, benota meer hoogsensitiviteit, nota een diagnose, het is een personaliteitskenmerk, pero e porpone kuhende te gaan je allergische, lijkend op allergische reacties, kun nota allergische reacties, gewoon het een bepaalde intolerantie tot. Dus tem een diferentie entre intolerantie en allergische reactie, ja? Se o corpo não está tolerando coisas, intolerância na leite, que também banho turora. Intolerância na gluten. No meu caso, a mim não pode com gluten. Me come pão com coisas que me barriga tá blas op, então me não pode vai festa, então antes, por exemplo, me não tá saco me tecei.
Antero mita bisa minuta bij festa. Mita vermijd de feest. Maar waar kom ik met mi health a perturbar mi self-esteem? Minuta bij festa, pessoa met meer die bij festa, pessoa mi bij festa mi bari que blaso. Zie, kubo gezondheid beperkt bo dembo doen en laten. I dembo manera kubo ta mira bo mes, i manera kubo ta valora bo mes. Ja. Heel erg belangrijk. Dus, assim, zeker, mas se me sali feita ponto de vista de narcis, lo qual para mim samenvat, um narcis nota turene ta narcis, dat is ten eerste. Lo qual ko mita kera emotivo ko mi kera mita ta sina getriggerd narcis nota malene. En nota maar henne, en nota bewust altijd que hasibu daño. Eta hende mesmo com escubo. Si eta comete error nan, si eta manipulatief cultura cena, pero bota met in kracht. Po kracht sta, sea bota sigi tolerar, lo qual ko bota ding. Pero bota realizar também ko porting hechtingsproblemen. Hechtingsproblemen toch ook importante. Se não sabe que tem hechtingsproblemen, Google hechtingsproblematiek. Boku ta busca relação com narcisista met een vorm die hechtingsprobleem? Definitief. Bindingsangst of verlatingsangst, onje konai? Se você verlatingsangst, significa você settle for anything. Então, quem tem ganho do nabo é benefício de pensar que você apreciar en geliefd, de narcist. Kaya kita wak ang abotin plaka, ang bupo kriyami. Por exemplo, no narcisco moederskind. E mama ta kushina mi yo analysis sai esabo mon. Dus ora bin ser ka bode relatie. E que bloei, e que cresce, dus eta subitrapabu constant bij. Aboti tras, bu hechtingsproblematiek te pone. Por exemplo, a mama verlaat mi papa. Papa zei, mama ko papa ta aanwezig fysiek, pero na verlaat mi emotioneel kaba. Emotionele verwaarlozing. Mitamara na ik dai aqui para sobre eta dunano mi atenção. Um narcisista bonde duna atenção. Want ore cabe duna atenção, bisa beturie para buscar atenção também. En je kan niet, bueno, bisa nota verdade. Paso de verdade. Pero nota algo robesco para buscar atenção. Eta quadra cubo hechtingstijl. Simpel assim. Significa en narcis nota malene, pero narcis por hasi kos rubes kubo também. Então ele tá querendo na o bai me tá gusta usa exemplo de cactus. Bossa que cactus tem espinha. É de zumpinha. Bossa. Ba mire eta verde, eta bonita, eta charmante, bo querer de bocas, pero bo querer que aan pa bossa seguro que os stekels não tá echt puntig. Ja, o bota mishi kunente tá se dolo. Bota mire e persona bodilante, bossa que tem stekels, toch bota invite de bocas. O bota mishi kune, que me oba me inke de bocas we internaliser, o ba mishi kune. A mim deve ser gewoon flat, bom life. Mijn relaties nan kutaba ta toxic of traumatiserend, sta mi mes aga aan mi relatie nan. Met de para responsabel pa tu relatie com a quebra, DJ. Tur. Pero tur assim mi algo si. A mi nota tuma, te sabe que mi resiliência, mi nota tuma, yung hinamber sa man pa mi, of yung hinamber, papi kumi op bepaalde manier, niet hende moe papi kumi op bepaalde manier. Kung ora mi porque daqui to com abo mane. Wat is song? Dan met hari kubo dame. Je klopt niet. Wanneer abonot klopt niet, blok de kai of unfriends de kai, ik spreek je niet meer. Met de klaar. Het zit aan mijn manier die stelgrenzen. En het is oké hoor. En dan bisa bota toxic op so blok en no. Si blok e hen dat do nabu pas mental, é significa botrari bo so autoestima. Si e hen dat trigger a bad thing inside of you, anto badi si di blok e pa ding e periode e bono ting ko deal ke se so bota healing. Do it. You're not healed. If you're healing, take your time, do whatever it takes, even if other people talk about you. Ignore everybody else. It's not their process, it's your process. Exactamente. Super great.
siguro, nos niyo kung sa wrong tough, Ashanti, super great topic. Super great. Danke ko bo break in sekatan chikinan. Anto hope great mitahaya hope great last ko ko babisore ku si boting ko perde amistad pa abo su self-esteem pa abo heal, so be it. Yep. So be it. No tiene más importante ta undi bosoting. No tiene más importante ku abo. Dus si acaso boting ko si bo krenchiki perde as amistad paabo su paz mental paabo po heal paabo po subi bo autoestima, so be it. Yes. Danke trobe Ashanti. Break in mitas pera di to paabo mas tanto mas biapa so misago botan mita gusta papia. Mita volg po riba Facebook, mita volg po live na, kasi misago bota tama ito, live goer. Siyempre boting ting topiko interesante. Ang ko ting ora minosa ki ora bota sarcastic ki ora no. Ave bota real, ave bota authentic. No, pomesa bisa, ave din si Monkey ko libo updates ng ora ko mita sarcastic, sa ora no, ta ora ko arsha bisa, di. Something like that. Gusto to ko imagination eh? No, sí, the same. Okay, pues aquí está un casos de la vida real, hechos de la vida real, of the whole drama. So, Ashani tameta si drama, eh? Ay na miling guwago show di Tula. No mas? Mita dramático. Ashani tameta un actriz kuta traha su theaterstuk na et yung boting undi es undi tula ko botini botabaya sile in the nabaya toekomst presentele somewhere sim, mita trando ay keuring pero ito Augustus. No na boting asi propaganda boting atabo podium Awa nada no ainda. Aha. Tentativa tá. Esse menino uma atividade que um grande. Verzamelen personen onder en muziek está baile de seu healing drum. Great. Gostam praticamente da esclavitud. Más o menos pa dia di Tula ongeveer ng Kessiele, 17 Augustus daar al nabij. Ito ba dura luna. Ito ba sa ina biyende, ilawar tama. Well, keep me posted, keep me op de hoogte. Mita kan dat volg op Facebook zie, pero spam me, want altijd goed om daar extra informatie over te krijgen. Loweri para mita post minder memes, anto makumisa post mas kosgericht in level. Loweri para. Je zult zien. Pero mita to pabu na mara lenso si, eh? Mara lenso mita, dia 4 ko dia 17 ta toch? Sí. 4 te prometo. Mita to pa mayang na Kimina. Sorry. Ik werd uitgenodigd. Ik ook. Mina comprometted. Mita un poco comprometted ainda. Dus, maar waarschijnlijk wel. Zit in lugar. Nami waar. In lugar, mita bij. Pero mita laga besluit af tranquil, want het is jouw programma. Dank je voor de chance die expressami mis. Altijd welkom, Sekatanchi. Thank you. Want dank je voor het rende ku lees mee of escucha mee. Ik doe een opmerking. Erg waardevol. Sí, same time que visa. Danke pa po sang sintonía 2 horas, casi 3 horas largo. A ver, danke ko po sang tate, danke ko po sang Dumei, danke na Ashanti ko break in. Anto, otro simang nos teatro bene, mesong ora, mesong emisora. Anto, mitabay diretso e quindi di audio ki po. So, misa mas o menos una cosa by Robes. Pero, danke ite otro simang ko, Juske. Ciao.
Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti. Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi 1,60 m como soy. Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90. Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así. Amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí. Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto. Amo mi atributo y amo mis defectos. Así nací, no voy a cambiar. Soy espontánea, 100% original. Hablo firme y claro, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios. Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente. Soy el pasado, el futuro, el presente. Soy una mujer vigente. Sin ataduras, mírame a los ojos, esa es mi postura. Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo, amo como soy y está perfecto. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así. Amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí.